O mangalo Yesu o oina tu ula fo ina O sauloto O oina fa asalaina O lone o la fia Talulo nganga pa ia Na emaliu ai lava Matoe tumai mo au O mangano Yesu o oina tu ula fo ina O sauloto O oina fa asalaina O lone o la fia Talulo nganga pa ia Na emaliu ai lava Matoe tumai mo aku Mata utelo alofa Be ai se ala malea Na maliu Yesu na au mai aleola Mata utelo alofa Be wafa amaolilea E fa'aula tanga le nei mo aku Wa e saunia Wa uia sawatu O mangano Yesu o oina tu ula fo ina O sauloto O ena fa'asaina O lone o la fifia Talulo nganga pa ia Na emaliu ai lava Matoe tumai mo aku Mata utialo alofa Be ai se ala malea Na maliu Yesu na au mai aleola Mata utialo alofa Be wafa amaolilea Fa'aula tanga le nei mo aku E saunia O au ia sawatu Yesu o ele tupu sili sili Yesu o ele tupu sili sili Yesu o ele tupu sili sili Mata utelo alofa Be ai se ala malea Na maliu Yesu na au mai aleola Mata utelo alofa Be wafa amaolilea E fa'aula tanga le nei mo aku E saunia O au ia sawatu Io eu por pese tau tai ia e faiva ma jiute. Ngā lue ka fo ia e beise fo o feta lolo inga e fianga i le aso ma le aso. Malo le folau malo le fato toa malo afu ai la u mau ai leanga le lei faso o le tatou ma taisili le langi. Ia i lo tau soifua u fasopo mai ia moli o mai e le tua ia i la na tusinga o le leo leonga o le puipuinga ia beise fo o le tapua o hina o lo tau soifua. Ia e peo upo e fai mota e masani ia na fai tau fu mai ua malu tau ua malu fau. Ia ua malu fo i le lofa tulu tulu i tau i le anga le lei o le tua.
ya wale ne yaso o le to yaso fai ngā ruenga o le fai tau aso o le au fai ngā ruenga le maloma tanga te fai ngā ruenga mai le mātou tūlangi le mai le aso fua anga i le aso freile wa le aso freile aso toru se fulu o le masina a mata o le dei tausanga ia Januari ka fio lai ya e isi fai kau fo mai o loa ia Januari uma loa Januari ya wa makua fo kausanga ya o tau sira le vavele o ia toia o tai au tatu fa fo ia Januari la do ya mo le si fo is fulu masina si longa fo e to ados fulu masina fa to fai tau fo ia fa na o le Januari la do ai lea o le suafa le o te fia tau tau lungo le prokalame o le suafa e amata mea ai le tatou prokalame e fa sifo ai fo i le tatou prokalame ya o le suafa marumalo o Yesu ke riso o Yesu o le ola o Yesu o le ame o tonu o le na maliu au ina mai e lona tama ina ia lave ai i tatou ina ia le ia se si e whanu ai tatou te toe foi ia i le ola e whaavavau ia tāpena ina mo i la tau e whaatua e le suafa o Yesu ia o le suafa la lena o te fia e whaatalofa ma o whaafeilo ia tuai i le paia mawalunga le opo tutu ma le mari o lasi o Samoa i o le tafa te tele ma o na tafa e fia le fo ua pale mai whaavasavili o a au loloa whaavasavili o a au mamao ya o le watuta itanga i lungo le programe pe o le tala le folonga ale ainga malosi ainga sa tunu mafono ya i le whamaoni o lo tatou mateisili le langi o taua omna nei asiata ya ele ase si urupo o au le lei io ka ilo ingi si urupo ai lo fa urupo lo to lua ya te fai ya io e te au le lei ya le ta maftanga ai au le lei sisilia ya le tatou urupo o le tauta ya io ya o te fia e fa au le tatou tutua ya e me se fo io le tatou wa au nanga moli e tuai ni mata upu fa au e langa mele le e tuai ma fa ma ite ya fa manatu ya ma doe fa fang ya mata upu e ona si la fia mole i loa lo tatou tu mo lo tou si la fia ya ole tautua le na o lo fai pea i le aso ma le aso fa tai ai lai le lo fo le tu no ma lo si fa fo wina aso for ile ia o tau si le fia o le aso le o te alo ai o te fai fusi o mai mo fai suki mai le aso ngofu tau le aso tofi ya o le aso for ile la ia o te ofu ai le la e mana ia fo i o tatu alo mafti ya ai se le mai per fusi o foi per suki o sia so atau ya ai fa tai ai o le fa na tatu to e lau lua fesira sila fa ya o tau lungo le programe a fe atu le pai sino nga le tua a o ia e fia vatu o fa mai senga wa paula va ia tia o le nei va ia so le pisi lava ya me se fo se va ia so pu fo ilele na le foto o mona tua ina wa fe ai le pai sino nga le tua ma o fe nga to fia le tua ua o mana tua ia le tua o le malo se tasi o toa manu o le tala le lei to ina pensione por to ina malo manu sunga ia reverend pensiona lale Jeremia lale Jeremia o te I think o la ua tu vatulo na sa fo laumalo na tino fo i Samoa ya wa pe fa vae ma lona oli sanga tuma ya te ngona o la ua tu va tu ale ona nafi o nei pole ale ai fa misele nga o le tua ele ngata o le tina o le ainga fa now children grandchildren great grandchildren if any ya ma ila to ma sa fa failele mai le tulanga fa le nganga ai mai seo e kalesia fia sa foilea ta pena yele tua lana au na e ala ilona soifua tua malona vala awina i ngaluenga le tua o ta leni
ia o mea malava sa fa a upenga ia le tua mo le tu fa ma fananga ma fa mai senga tawala tu tatu proclame le tau ia ia ua maua te i melepone le fai unga vaso lea ai o mo le tala mafua ona o se tasi lea o prayer warriors o le tatu proclame le nei o le tele o afi e meli mai ai ma momoli mai a fa malosi au le to ina a mo fa al malosi e tele ntau le mo mai au e vili mai e mo mai le fionga le dipule io e o le fionga le dipule le ngaftasi tolo le fionga ya fuimono anai Martin e tele online na vili mai le to ina mo moli mai sana fa fetai ia ma u ma le atau al proclame ia ele mo mai u walu pe vili me foltai au tele isa ai fa o mai lava e le fionga le dipule na foi la ina u vala ule tu na vili atu ia fuimono anai ma ta watu tala fa vau ia ai ona ole tele ole catch up o tatou mata upuma tele fo yo tatou wa issues ia wa fu ai lava na tele na pa ua tu ia tia fa malulu tu ai fo ai o mana tu vave ele dei time ia ole ala le moli tu ai fa mai senga ia me se fo sta mai tai mesa mo forma South Pacific o yes ole current ali tara le South Pacific I think yeah Miss South Pacific and former Miss Samoa. Yeah, on Osiona grandfather. Yeah, Letoina, yeah, Lale Jeremia. Ua vala au yele tua, yeah, fa mai sele nganga le tua. Ua pa u foi ma misi sa au fia awa ya tu foi ya le time le family service, mori ma wina, yeah, wale fitu foi ma. Yeah, o to esauninga ma pe au fa ma vai mo Samoa. Anga le leile tua ma, yeah. Tapu au ina ilona mana la via i fufuanga uma ia me se foi ia Paulo mga fasili langi ia fa malo atu i au no le tala le lei au na tofi so se fata fai taulanga ia malo le talo fa tai lo to manatu tatu proclame marsiti o le nei au nanga i talo sanga ia i le aso ma le aso e tu sai ma wase malo si tau tuai o tau Saulo fa malo i tamama tina ma tutua ya to e fu mania fa taia Oscar mo le preparing o tato ya le na fa i watu ila u fa mai senga and loving memory of Reverend Elder Lale Jeremia ya o vala au yelo na matai aso so mari va January ya fa taia ti ol tama fa taia u tima inga o lau fa utuanga o fa mlianga ya nai au mai foi mo au ta filo inga I fo mo escopa de sa fai I nei o kilani mau wai lava no ta te filo ia ya manu yelo fainga malanga ile tau mate lo sao ya I tama fa na o Samoa ma nei le rolangi ina ia hola mata u mola fa tu ile tua ya fa malo atu ia te auto u malava tamama tina ma tua a fe foala o fa malo ngai to ina matama tina matutua le laki mai le sikisengi voi le akako malo lava le say welcome to our Aotearoa talo ile tua wa finally wa enjoy o to ma sele se nga ruenga tele sa tau wa levang ka unga ko pale le fa manuanga ya ai o yo lea ya ole utato to ai tonu a talo fatu ya te auto ya ile taimi mo auto malanga mai ya pa fa pe fo yo mai asiasi mai lava telo taimi ale fatu asit seni manofo maulo fa talo fatu ya ma fa malo atu ya te auto uma ile nei vaenga o le afiafi ya ona fasi fola ia o la u fa malo mala u fa talofa ya iso o se tangata e fia ile nei por kalame ole fafta inisile fa manatu mai foi sa ole tu ale ole sunga ya ala Jeremia po na ulo ulu ala Jeremia o siona tu ale ole sunga to ina ai mo auto uma runga proclame mai fia le nei proclame fa talo fa le mo e fafta tele fafta ilo lango whether pe e ke comment public pe e tele comment public mai ele a faina fafta wa o lo wa talia ina fo ma fu anga le lei e te tau wai le si tangata
ona le so ona lenga o kamali anga o ka ko so le o makua sai ngi ngi kangaka le la foi le o mana tu ai le mata upulea o tele i o ina ile mele o le tato tau mawhai e tau whale anga le tamali anga le tangata personal o mana tua i lava se evaku sa ufaukuanga ma sa utu alalo ia hau tau tele fia ia tia o tau ia tato uma wera pe tato te vaenga whaupwhai wera pe tato te ainga pe tato te fans fo ia le tato purkalame ia wane i o tau lofo ia si atamala na whai purkalame e watu saoa le tu alalo o le tala ia a whape fo ia tinga ia oe ia lono winga a tono nai te awhiai o le hale winga o la utala wo aia tu fo i a tato wo i tangata wa tau tu le issue ai wa tato wo ka alo le kingo pia upo masangi ai kanga kai masangi ka alonga tato ta alo le polo ai tu ia le tino a faya yeise sia ka kaunga nga koulangonga so nga leo le melea mai ko akele o kako e te tauna to wa mana ia sa utu ala lo atu le nga e ao po ai ko ke va vai ko le fainga o ioi a tu fo ile fainga si pale mia fainga o pai mala fai wa ku uma wa ma ya au o lo la langona mala wa ngani o te tatalo atu o wane i o tatou pei o i latou o lo faia le mea lea o ka alo kingo. We can do better than that. Ya, o le whaasoa e watu a whalo i tele. Whaamole mole. Ia le winga fu ilele le winga lautala a ua le heilo se issue. Ia au ka vai a kunga wa sai ngingi i mai ai ma la vea fua whanau, la vea relationship, la vea maisi, I don't know. O ke lelo ia utou, po le aso tou ai a te auia. Awana i o tatou mo maua lalo ke le e pei o le o aisi kangaka. E hau te tala noa atua uia ia ai loa heise si e tāua, okay ale ai. Whafo i mai ala ukala ia kia. Ai, tau te vai a te umala ua watu. Le ai maso walu personal. But I criticize issues, I criticize people according to the issue. Le anga e le separate le issue, mai kangaka, o re kangaka, lai iei le issue. So a whaia la le criticizing a kako, ma tofu le media. E professional ale whainga o le criticism. Yeah. Pe e whateita inga. E mafua o nga o ku vai lua ma o criticizing ale attitude a kai o le kua ngai. Tu lo watu le epa. E mafua mai. Le anga e le whangau mai eise wharofangi. E le whangau mai eise wharofangi. E whangau mai ei. E whelao e le fua lau mai le valeo le pare mia orko e ngangu. Ai le whapea o e le whapea fo ilele ngase sele a palai ngole o le sentence. O le whai upu ia lai sa o le a ango le whai upu. Wha mai sei kanga mariliu i le whalavilavi na tupu mai nai le mata whanga i Bondi. Po ole a la le broken e sau wai fafo. A ole a ngo fale ia sa ole mea lai whaau iai. Ai ua whao ngai ko inga ma mea. E whaavevesi ai. O ngō mai e role ole au fia popoko ma le au popoko. Ua wa ai ma a amu wai kusa ole ngofo ia ma kuku le afi. I le vā o tangata le leia o onga ma le lei ngangu. Mangai kangaka kamwhai ia peka ko woia nganga whalau i kele. Ua ngofo lo mai ia ma kawa vai le au popoko ma le au valea vai. Ma fuanga la na a matou ta ngofi la makango asiaka mali a kaua e criticize. That's an issue. It's not personal. Ai a kou ka ngofi la e fai mai ia. O nga kou ka ngofi lo la ia ku ule issue. Which is okay o popole au ia ia hau se o ka mas. O ka masangi ngai me kero o le akili ma losi ai nga o la kaukua ma le o nga ma losi ai nga ma ko iso e lunga me ia ko ke le issues ia corrupt ai malape. Ai o foi tu le fa so le nei o ma wele lao a matale nei.
O isi kai mea kau ke kuule isu ai makua i vange ai runga halua ia o relationship o isi mea o isi mea. I don't think that's right. I mean, I don't know. Kele loia uko. But to me personally, I think wa kuula le maka upusa a wa fanga ese ale me wa yang. No vai atu o fai mai le poster. Fai mai le foi le wa af kai gele yo ko ele kiki ia fa tai o pu ke le kiki o fu ya so le langa o ke le kiki o ke le makua ko ke makua mawa o ko we kia o vai tunga o fai mai le post le status al tustala le o maina ala fa ka kau mai ama ua mali atawa lau mai ai upua ngai o le valea o le popoko o le a o le vale o le a ma le vai lau mai le foki kalo o a uma ngai mea mai o i le au te whai atu ai o i la e tau te tāwa vai e se ina i loa la le tangata poko sau ma le kangaka o a makua ma fia ma le whaavalea ua lava la tau wanga langor kalanga Yesu nga whaailoilo yo nga so by their fruits ye shall know them. Mai. O vai aku ngale ambai ngai rungo le poster ke ngelea. E sauai male upu palau vale. E sauai male lau vale. Ya, aro ko to isi sila inga ki le fia vakua i lunga e waste ile kai ke le vakua le foul language le e oki le ngana. Ala na le no fayetu. Ai ko ke sila. I'm not going to go down to her level. O le wingo ke fai aku ai. La ule la ku personal. As much as okay loa. Le angoa i o nga lava kangaka mo nga lava kei. Le meli mai. Makau kau mai mea kau personal ya keia. I'm not going to do that. Peang ofa aku. E ku maua le whaasingo manga o le porkalame ringi. E le i whaonga inga ma reisa o le akua o ke sau e lau o ngi ponga mangi mea ngā ngaka le ai. O aua mea lililo o lau o langa. O le mea ngā mea kau oe. Mea ngā ke salamoa ia o e rumo le akua. E le se mea ngā o e lau o kufua. E le o se whaamasingo. A o le racinga to reveal corruptions. Pauanga. O lau la focus. E faisi mau walunga ke le o le focus al prokalame ngai. O lau focus mo fai ngā malo ma issues ke kele. Ma ka upu ke kele. E si la fia ma pengi fiki solo aire ko kele o Samoa. A o mea ia ko ke o lau fai na tua lalo na yo uso tua whafine ma tatou uma whaasalalau le au fai post ma mea uma whapenga ka ko ke anava tau whaatasi. Na o to tu watu o le tu lalo le. O la to whawhangua le mo tātou ai o ke le whakongua o kulo ia manino ai la tau whaafonga. A o le whautuanga a siata ke lofo sa finangalo fo le narsunga le atau. Manga kuala ngor ka ko vanga whaupufai o le whaatuatua i le atua. A vea fo i ngai kausanga. Ia ka ngia ai i le tātou ngangana ia ka ngia fo i a tātou mewhai. Le whaatuatua i le atua. Male Samoa wakasi. A balalau vale baila kou male lalo langi ma e ke. Se kalia i ai file mu e mawhaingkala ngō le issue. A o le tātou whaonga ina lea o ni o isi kua ngai o kangaka. Lau vavale iai makulanga mapenga ia. I don't think. Ya ua iau te le tari ai na na mea. Ya ai lala foi lana. Ya maina. O le au le tari atu ina me te kusi mai ai ma kulanga uma. Paula utu alalo mala u te talo faale tua ngane ia te oi. Talo sia le fa moe o si auto lua. O ka kalo nga. Talo sia le fa moe o si auto lua. Ile mea le o fa malo lo le tu mawai. Kalo sia. Ia au manu.
le anga e le se kau pule inga ia fo ile le au mala ai ele alofia fo i le alofa e kafili ai fua me pi o nga la ro wingo fam talanga to fa fengo fia tu lo tala ele amaya fo ka ku kalo ia au mangu e fai mau ufi o le mea sao e tauna fai o la ula ngakala anga o if I were you tau faasi lou lava le mea o le kalala solo fo ile le rungo mea ia ai tapua ile lei matalo sia le fa moe o seu tolua le anga ile mama le mea o le tangata na te faala taina le malo e le o karangoa ku uloloko fa kuangange aku ia ki oe e ke ler ma fau pe fa wa ila ki mai lo ma fau ma meti ma post o le wingo la tala e le la ule ka ua kua ai alu e su kala ar kuspa ia la nga fai ia yukar fa alaka ia se vanga o kango se si meli mai runga i se vanga o kango se meli mai ai langa o le mea kongu a fa maongia le solinga ku la fongo se utorua o yuka e fa alaka if pe a fa maongia la nga ku la le e ku lo ko ai ona tali mai la ia pole hale kala kuspa ia la nga fai ia yuka e le ka ngaka nga fa alaka inga Yesu la nga afua le mele nga fai pe a fa maongia ua faalaka o le makanga luenga leo tulo o le matanga luenga la ua lunga lea mai makanga luenga uma e malu ai le ku le la nga la inga ese alo ko faalanginga o malu o le malo ele o ko ngi mamalu ele ngi mamalu me nga o tou o malu o le malo o le ale winga ele avea nga faalanginga e o official pale mia e o official soifua malolo inga vai e ka kaunga ho walanga o soifua malolo inga o como fai ko e mau malo sirkingo e o makanga ruenga o aonga e o makanga ruenga malava ai kasi ar makanga ruenga e avele falanginga lea malore malolo no winga o soifua mau mato wola o kangaka feo ai ko kongora ku o Samoa o lo o malukia physically ia au o leo ai a fa apela ya nga ir kala kuspa ia wo mo me sir kala kuspa ia ngai fa ia ai a fa apea o ku ai nga malule o le malo ko kongi ku pekele le malo a longi le malo fe alu wa iso le ave kai o le ku ko e si ikia longa kulanga ai o mea ia nga ke faia e fa alaka makanga ruenga ia nga la ke faia ko ina la ne te faia tuai le o te eva tu vai mele ka o ro kala ngo issue mele ke o la ku loko ke o personal I'm not going personal yet oi ai o le tu wala lo la vaia ka ia la lo le ia la inga sa umang makapu ai fai vole fuka kapu no se fia le tua o le uta tapu ia o manu na faiva ai silion o kapu ia fa ali la mi ko ngore ku awa a fai fa maungia o le ami ko aru sawa ko fu fa pui po fe ko le tua o fa salanga e tau no ia io na ma ka yo ruo ngo fai upo ruo fa ta uma koile ka ko malolonga mata yo luono na fa upo fa nga sa wat e alu lava le tali o le tangata e pei ona tusia ia te ia a o le tangata na te faala taina le tali o le tangata o ita lofa ia te ia e le lei i le tangata pe ana le fa nau mai o ia kala Yesu e le skala asiaka ai e fa kusa ka faalaka ia ola ukala nga uke vakia e ko finge ya ai so ia ke fia ke lau valea manga mea so ia
ma so ye te vai ma walalo ma e fai mai o le a ma le a ia tatele tau fai atu ai o a fo ilo fisili na fai se pale mia ia ele se e matua ma mau ale o GG ma le o CC nga vai tele hang o ke o popole nga ina me ele taua le na vai nga al vai nga taua aua tatou te taalo le tino taalo le polo io faingi fesili le lei faingi fesili anoa o le winga na ma ele ai fa malulu atu ele ai i ala mafia fa kusa ku fuangi ma fesili nga ia o me fai o le makua fa mai mau kaimia tulo vai ma wale ya ma fesili ma ele makele worry pe sau pe fio mai le fio ngar komisinga ilunga pe a mafia fa fia kala ngwale pale mia I'm telling you, afia faya se mava kol paramia, ale ko kisi le mai fakana ngol paramia. Yes. Next week le la saidi se ma wo foya vango mali at ole ma le fia fakana ngol paramia kulo. Helinga tu le ma respecting ava tu le vano. Au ke lo esilia ku le fia fa fo fonga o sa mo a ko e HRPP ma utu uma. Esilia ku ko fia fa ngolongo ma fakana ngole paramia. Wo foya langa ile fia ol fa ifu fisi sa wa. Ele fa pro kikia fu ya tato watu tase se fasi silanga le ale fe nga pu pu e on tato lo le malolonga fa fe lo ai le sunga le ato le foto ai tonu ya si ko ka ko avau ke lo nga ka ko issues awale ngalo e tale lima tara fi mo e tale lima join mai le fionga le pule ha o ke fia i lo a po le sos le alenka we mai nga le nga ka un principle ai wa maua le avanoa ma le fionga le pule onga ale kolisi o le tuotani ia o le sunga ia sale fale tolu ia aka Ali fale tolu ia ile tau le lima ile afia file nei lo winga ia le aka ko waru fo ila fa inga vesidi le ia wa fo ile avanoa tau ai maua ma le fionga le lipule ai o le fasi sila gale mo le maftanga pua o le ai va tapu o pa ia fa longa tasa mo le mala mai lava ile malai tele ya malai vau se ia pa ia filima por tu on tawilo ai malo to lo na lava ai veli tonu ia le fia mai na ba failo le solo le malo ia lo mtama fa na ma to paulo ma o lo nga fa malo e balu ai le no opoa au kilani makala stete fa pea mo au kilani o le afa tonu ina lava le tatou mafutanga i le aso to ona inei o ataya o le tolu suma le tasi January lua felo suma le ono i le Art Hall Center tau lau whaatau Otara Shopping Center Otara i le tu lai tasi anga i le lima i le afiafi ma le tua mai e tatou restala ma le plate mama mo le whaasiringa malosi o le aso mo le mafutanga i kalastete o le aso to ona i tolu tasi o tae au foi i tu lai se furu ma le lua i le au auli o le tuatusi lua valu lima Casual Street mo nisi whamadalanga whaafiso tai lilo maiava ailo ilo su ale lua telefoni na utu na tulunga o lua tasi o iwa tasi iwa lua tasi lua valu talo si ele lofo le tua i taita iatu i tato uma i le aso watu poina tato whailoa i ma mafuta fiafiai whaafitai le mamea tofa le lua e sua telefoni o lua tasi o lua fitu o lua luaiva ya po o le landline o iva lua no lua tolu tasi fitu tatore malonga foi mai fa fera I godfather e longa o le proclame Talofa lava and welcome to another Moana Hotel. Located in the heart of the Vaitele industrial area in Abia, Anava Moana Hotel is a place where comfort, connection, and genuine Samoan hospitality come together. Whether you are visiting for work, spending time with family, or traveling independently, we are here to make you feel welcome and at home. Our hotel offers a wide selection of spacious and flexible rooms, thoughtfully designed to welcome both family stays and independent travelers. Our single and double rooms feature modern design showers and bathrooms.
Our family rooms are generously sized and thoughtfully set up to accommodate families of all needs, offering a relaxed and welcoming space where parents and children can rest, connect, and enjoy quality time together after a full day. Designed with both comfort and practicality in mind, these rooms are ideal for longer stays and family visits. Another Moana Hotel also offers well-appointed conference and function rooms that are ideal for meetings, workshops, family gatherings, and special events such as birthdays or weddings. Whatever the occasion, our spaces are prepared with care to support connection, productivity, and celebration. With restaurants and food spots conveniently located nearby, you'll be surrounded by great dining options and warm hospitality throughout your entire stay. Book your stay with us today and receive a special discount when you mention Hana, Asiata, or Martin upon check-in. Visit our website www.onavamoana.com. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. SMI Hardware is proud to be Samoa's leading provider of high-quality steel, metal, and roofing solutions. Colours inspired by the heart of Samoa, from the deep blues of our ocean to the warm natural tones of our fala and tapa. To the vibrant greens of our island plants. With over 12 colours to choose from, you can find the perfect look to complement your home, business, or community project. Built to handle the sun, salt, and storms with strength you can rely on for years. For durability and for style, SMI Hardware is your number one choice. Jebro watile ua toe luas furbiru ton jalo le tula elima ile tau tu fa wa ale programe ole tau te ya ni vanga le fiafi ya te fifi fa lo tole ua so baile so ya Godfather ole swa fa wa longo I ele lo langi ato ia ma ua tau muri muri ai umare to telefo io fa na ua sa mo fa malo atu lo sunga Godfather le ato wa malo le fo lau langi male ni aso Fifi fa kasi mo e siata. Fifi era wa pa o mo I o ma fa fa fo pa wa ku ya oi. Ka ka pokalame ya mo se fo ia. So ga Oscar marka ko fisengei. Ya, se mai mo mai sa mo. Ka rofa fa fe ya ku le nga Fifi ka ko fe lo ile lo fo le tu. Ya, ia la kale le tamare langi. Ya be se fo I wa va ya tu mai ya ile aso lua wa ile se pokalame le so mafu. Yo o mai ya ile ni aso. Ele o masuia lau ata o lo o foringa la le ya o se kasile o vaila au o lo suifua fo ile le fa matuanga ta ale ase se aminga o se kasile o me ko kia po so fa ile E ke makualo. E ke makua pe wo o se fulu wa ke ke ka o se fulu. Ya, a maka ku lima. Pe kau sanga nga ke lima lo. Pa so ro ko lunga lo se fulu ko lima pa so ko. Pe wo ko a fo le wo o mangingo mo me la ai wo le ko fifi se mea. E ki kira ku I kala le ka mo ki mo le ki kuskala ya pe ai se. Ya. E pe ni kamai ole a winti ia pe kamai ngamu to gola ko me sunfly ole me ve esa ila san tu sai e ilo tama fau tate nau le professionalism fo ile lo nga ruenga matulanga ai atatu attack issue ka kio issue tole ka ngakari uma nga ku ure issue ai fasanga sanga ma ia te lola a ole tu ai nga tama matu le wa ia
ia mo ke lo ai ke rungo nge me langa langa family sikala o ka ua fo fa ko aka o mai nga oi ko ia ngaka ia mai nga oi karo fa ia mai au ke lo ke fa e ke kau kala le mai kai ronga wo fa nau ia go ama ka kuskala vai lava le kasiva fikulima oh my good boy sa vai lava a pe kai vole o walo i lungo le kio me penga ia kasiva iva ongo se va iva lima yo mainga e ka ke lungo le kio la penga pekinho mai ya le wala ale winga la tatala e vai foi la so sorry ai vai ko foi o ke le sen mai le tangata ya de o le video fo ya vili mai foi se uso le ka uso le of tele mai tu vasa oi ya karo fa ele nei mai tu vasa Elvis Molly ya me se foi se o for tu por tu si foi amrianga o ke la le vili mai se uso nge wa fa longo lo ya ku vasa se me le ya sa no ai vili mai fa mai e vai ile fainga mai ngo o e kamai kiki o fa tu po ya tau mai o si tamai ti foi le fa so mai a sa I foi le to na pa u mai la lona talinga o kasi o le lo ke aka fa o ke nei ma wa le la fa to vai o sen mai tanga tane o mai o le makua I koe o palau vale mai o kasi a oi e o fa tu lo e o le metonu ana le tate mana oi sei palau vale mai sei palau o nga ka mo foi fe au le makua kele wala ko manga ia fua ia le langi mo ia ela titi io so wa inga langi mo la langi e ka mo fa au yo makua longa ko fa ma longa mo fo le ia fa longo fa langa ia sa winga malanga mo ka ia fa o ka la kuskala le fo ke fa ko ngame ia ka ke sa ke fa sa la ora fa nga pekinho moinga ai o nge ia la ka mai o pai la fa ma fa pa o ka sa wo lunga ia jaula ia sa le lisa no nga wa ma le le vo tato to te ia ma wele to na ma tu fa pe na fa ma ta o sia tu wa fe mai se va to sa utala ia isi tamaititi le o te va ia tua a matana na e anga fo ilele ioi e te su seek attention seeker tu solo mele le la faia la tu ule upu le tua ai la esau te fa wa upu le o le laufa o le upu fa sa mo ai fa ngai le sai tu sale la e fa pena la e laufa solo tu lo ia mai mala mele la tu ule me sa o te alu ina ia fa ola ina ma fia ni nganga ya oi ai la e ave se ina le upu fo ile le tusi pa ia fa mai o tele isa o ava tur file muor pelu ele leila yesu te longa e uma enga ele I tu lo wale ngana ele I po ye se sion kadinga tu lo ai o le mele la su e o le fai fili fo ile le o nga itangata taru wailo le stay pe o ila lane e te tango e tau mo fai ese au mera ngai ke kau mo fai ioi o au te le tau o es fai au ele o es fai au to my book ele o es fai au you don't earn that o le more attention seeker ele o se apo ai o mo tona to o me ana tau o to ia ele se me la to fai mai e fua a me mo te tau atu ni fai au se tasi mana mea ole ala le winga la tala lu te fai tuai ma o video o te le toi mai mo I've explained le winga o te tau ma le mala malama sai ai le tala le asa moa I le anga nuu ma so ia le la o fa tala le lenga o mala malama o le fifiringa sa o loko o le mea ngai pule ka kai le pule kasi ele pule fo se fai fe au le mele na o fifilinga a fai ele pule fa malo se le tua le tua tato who are you e ke sau e kau fosi pa so ia tau te o mai fa fe tanga te upu le tua tolo wa le fo wa yai ma ko fai fe au o sia o fai fe au ya o le tangata fa wino le tua ala unga ele ikasesi ai matua o le loto le langona ale to inga
a o mele tu te tau mai tu tamai tu lo wa tu tamai ka mai kiki le fa le nga mele mana me sau fai so e na o fa te oi ele wasting a lot of time you te fa anga ton wa uma no tango explain le tu langa o lo le mala malama so I refuse a o ke fia mala malama that's your problem ale o fa ya tu yes wa utaliaina ile te mire nei ele to e fa malingi toto i do kat ko nga fa nga ile pe io la la foi le na wa la yo no tango ave ese mai ma vai ngol lupe foi va ese vai la nga la wa o ino foi ya o lo tama fa le nganga a o me no to mo fa ye fa manino atu o le mala malama sa ye mo sa mo ai inga o ka mo do kala le o ingala le nga feri wa inga mai lo ai le o sau ma mai na fisiri fa vare valia fa pena fe au si mai ia sesi ma se pe male pe no veto if you want mala malama o oi la tau na mo o le umor mala malama ai pe o pongi sa fe wa il mala malama io la umor po le mala malama e fe wa il pongi sa ai la pongi sa e fe wa il mala malama ala utala na te vai atu o le usora kiki po io a o mo e mala mai na me ia fa ole na se nganga le ai o te sau maname o malele ia lau ka mai mere ngai fa mai o lo fa ku me kia na la e o mai le fola ama to alo pe ai lau kuspa ia ma er pe ke la unga ia yengi si po inga muri e oi io ai o te tau sau fuai ma to nga luenga fu le longo pu ile maro le tunu ai no wa fetu ina ia fa mala malama so I'm with you in terms of application nowadays me nga kere o iloa io e kele o mala malama o le ai uma e nga ka ki ko ku fa akasia ile mau ile fa nga re kai mine ngai wo ukalia o le fa maringi toto awai ma fayanka ko agiu fa maringi ko to lo le fa jotangata manga mia but it all come down for ile lau mafkanga mavala ka male tua aso ye ke kaulanga langa ingamia lenga ele fa pe vai o ke wo uma enga saur fai pe ai le fa va ai ana ku malau le sau pe ai apirkia mai io ma era le su esa o kalesia fai le sau au lotu ma e focus le lau au lotu aso ye te sau te fati a polo solo mai e wo fati oi ele ama se o matautia ma fia ina me alu le focus e faisa o kalesia va ai ma save le leina ina tanga tawa va tu ele tu ye tu e o te sa va ali melo ma emolo fia kam ma ku fu le rungo ye me ma e sa o te five wo mana e alu fa leanga ia Maria ma me uma fa pena ale katoliko e o so fai me o fai nga me ma me o nga me uma ia ale voa e so mai meo tulango le anga nu wali longa nge me ke so ai te wa e so e mangoto se me fu le tele ofia mangoto ia ola utali na te va tu muli mo sia tali ia tasi ia ma fatu ai lo matasi fa so i fu tasi e va eva ku ngai ole le au e va eva lai ole le o mo mia o i lungo tatu ma utile inkarisi fo ini au na me te tau fia au mai fata amatal te usanga amatan e ora fa vale mai mau me au mai runga I se tele la fa sala launa te tau oso ia oso pe o I fai au oso ia o le e o te oso mai fu o I te se fo le ke wa e afia tuaina me te tau oso solo fai ia o le tali le na mo si tamai titi atasi ma o tou ia fa mole le tou te va mai runga tatu boklam o tuto au mai a tuloa ma to fai mai ta o tasi o se fai au se apostolo le a fai o se apostolo ya u ko keep it to yourself a o ia mal tau ya e mal tatu porkalami ele ni apostolo ia tu ainga tamiti la wasa fa pena io mai fai mai fiam tau tia lungo social media ya ole tala na fai atu ya maleanga nga tu mul fa alo ma uno fia ya ile ya tawa to be honest tasi I want you to know le wo fa tu sa o ya toi o ele si kaka sa fia ya e mo ya fa sala fu ile le piki fa pa ulua isi mea
ai pat so far ya me o ke fia ya oi but o le no tau mawhai e wha ku fo ile le wha lau e tele langa o kere fia ngā me ke kango mai o ke mongi ya ioi ai on wanu la le wo e tunga wa e tau wha sanga mai ma ya sorry e se la tangata na te tau so i mau mena ya arena ya ai fa manuia le tu e lo nganga fa le na te la titi ngā le tu ele o ngā fu ile umi o ni taimi ino si hai o ele to tele you're too young wona ino si ala titi o no na me ya le na o si ka mai karia ku ngai fa ki a ko ilanga le o kele o ko ka ngo send mai please o tele to o to sending a menga I a to wa lo fo ya tasi o to sending a menga vai ngai o tele o ko inkalisi fo ya iname ya malenga nga fa alo o le wo mo ta va noa Godfather ile fionga le lipule onga te loile o to mamau ai maua ai join mai le ile tatu wa sum ai se fa ka o bo le o pula nga le nga fo me nga le nga ba ko ng information pele la resource na pele ai ne ai lo nga e tu smart ko e tu ele ya e tu update tu modern e tu update ke le pula onga le ke lo ai pese pula ang kuai le ya le avo au tatu talia wa umata tu bole anga ila malolo nga so fa ta to mai lan fa manga mai ngole media le ana nafi ese mai I le kelo ofisili fa le a le ngai e ni si vai nga sa tau mai tau fo yana nafi e ono mana ia fa soa a o talia il tatu taimi mal pe ya kelo mea o updating o ka upu nga karango mai MSF o ka upu ya o nga me fa penga eli kele se me sa ka fia va ya ku ya wala nga ke la ka mi nga update mai le palmia ya fufu al marole le luma pa fa ke mo ko ke penga ku si la lo ya me nga fa mo ko mai se manga ku fa ku ya ai oro fi mo wa kai e fa ngai I press conference el palmia e fa ku manga ku ingi ka upu le nga ka upu nga ke mai ya ka upu foi singia me nga rinka interest I la ku skala la ngor ka ko la ko nga fa ma ka ko sui ka ko sui no go nga ka nga sa ngi le le a o le fa pa ole o wa nga o la o ka ko ma le a fa le ko ya e la me ku po le fo ka sa mai si ko finge ma le ai ya ke uia ma ngai le press conference ngafi ma ngai fa ba mangal palmia ma ngai me uma ya ofo ya e ngai si len ko alo ali skere o kaimio me ngai broken english ma penga ele ka ua nga me o mo ko le ka ua nga me ma le ka ko e ka ngo ngam ka upu ya sa fia o ye se manga ko fo ngafi o leo le afi ko lo mai ia male o sia langa e ka ka upu ia langa ka upu ia le la lunga ia drugs ia la para sainga ai mai se ka ko ai so kanga le maliu le po la le si ke pule ka ngo fule ka ki ke so kanga le maliu le man ka upu la fiame ma ko ka upu fiame le alwe su ia la ulima il palmia ma dise o ka upu fo le la nganga o kusi il ka upu le ya sia ma Caroline so ngo fi mo nga la singa so kanga le kiki fo le fa ka kiki wa ele ka nga umma in ka upu le asia o le mali o sia ele umma ka upu le langa le kele ya si so kula fongo le ai ku ye e fa enka ko kilo akili a ko mangalo isia ma umba ilm ka upu ya sia la ko yele ko isi me faye ai le ave se ai le ka upu langa lenga mo di wor ka le il mele e pela mele saka ka fai kulkulilo a ngafi asiaka ma lo fa tai moni mfa mauni e matia fe e umani tato segment ma le sunga le sunga li pule onga ia ona toi fa waula I o le tele male ano no io nisio tato wa issues
whāwau. Ia, ma matau po ai moni ma whamaoni lau saunoanga. Ia, ma retua mai fōi. O le day before yesterday, le sa whai e whaatalanoanga ma le komisina o vaia le matanga wenga whaali tumau. And then yesterday, whaatalanoa ma le whionga pāle mia o ia fōi o le komisina. O Isario Minister o le matanga wenga o le leo. So sa ia lalo tamanatu. O le a tele o mangu o tactic ia fa ka ko fa sala lau. A fainga fasiri mo komisinga le mo le vango ko verify ia nga ile mingiska. Pe yengi vai nga FSS ai pe o nga kasi fo. Mana tu e fa pena. Ai e taua tele mana tu le tau te le vevela o le maliu o le kau kere ile vevela o le maliu o le kusikala. Son e kou ke sila sa mo le a koe hafi fio mai le komisinga. Ma le latou vaenga. E toe whaailoa whaala ua i tele mai sei ungo ni su enga pata o toi nei. A soi fua maloloina. A ia jau bia. O ngā lua ngā ia whaakusikala e vange aku le vaenga. Vange aku le vaenga. Iyo oi. O mata upu le wingo la ta whametalanga. O mata upu le ile public interest le taimi le nei. Lae matua inga lesia ia tangata ile nei taimi. Ia ai mai se foi la. O se saunga whaawau mai. Ile tūlanga o leo ia lea ngā likia i kua ia informations. Iyo, e mo ia la sa ta ua mai ele komisina lango po le komisina o loo va ia me tanga wenga le nei taimi. Ia suafa o le isi ali le whai ui ato le pai. Luani. Iyo, ai e mangaia ia le tūlanga fu ile o le follow-up questions o le ala o le ale se plan wa ia nei lau fionga pale mia wa lau fionga fo yo mingi ska leo le ala usi la fia uma le tunu le to lu le ia langa o last week le nga fai mai so o le wa whole week any update va ala ngani sa ngo al pan mia o le vai aso ge nga ke sa ngo me o e lu me nga ngo kau le ngo kau ba ko ngafi me mo pe o como musura puskala mar banga e kali ringi me ya la be ai nga ngai ngo fu mo mai nga pe fori nga fori pe o ka fori banga a boy a ko ale le fo nga ngel ka upule la ngala ngo foi mai o la me ringa fe fe mai o le fe sitting ia le ka upule a me sa le sa nga o lo fo nga kama le o wang ya wa ko ke le lo le kama le mo nga ka ke lo mama ma ke le ai o ba nga lo o fe ko ia sa o su kom singa leo le fa kalonga le fa kalonga e fa ngel au kuskala nga mai ka winga le fe ko ia lang sa fo ringa mai ma ka le fo ia kom singa fa pui o ka mi le ngo mo kala la kom singa fa pui so o le ka kilo le nga va o se fa mo kom singa leo a le fe ko ia sa le so o me kan ka we kia o le sime fo le sa o manga ko fole le ia o le o ka ua o fa ka ua ingo le o circula fonga le ia o circula fonga le fa ka ua ingo ele ai se ka umake wala nga fa ile me wo mo ki wala ke fongi ngo fa ana ele se ka umake ele se ka umake e sila fia Godfather ele so o nga suspendinga mafaya le ngei call nga ngai vangi he is one of the top or ilungole ile management position ele so nga faya fuala e komisinga masui komisinga male au sui se fai unga vave e ongo uma enga e koe ua ku makanga ruenga meia mo wo ku yanga yes ia la tatou tala nola wait a minute what done lima e vai la mele e fa ko se e lo ma vai ngo ka upu la tato ol marolonga la tato mo marolonga la ngol tale lima ia ine te uto te patu fully mai ku tato ol marolonga se tau fatula nga tulo man tau wa fa tala noanga ia ma le fionga le pula onga ole kolisi ma wolunga ole tu tani le sunga ia sale fale tolu ia le la tato wa fa fonga mo tau wa
ya sila mai ai si ka ko mo marolo kasi ka sik ko mo sing to fa ulan proklam O le Os Pacific Funerals na whaawaina le tasi le awhi iwa se lau i wha i Sydney. Whaamauina o le lua i au unanga o le whale maliwa Samoa ma le Pasifika o whaawaina i Australia. O lea ma u mia sa oloto e tama whanau lawa Samoa. Ua stilia ma le tolu sultau sanga o lana tautua whaamama a venga mo tātou tangata. Ua tele leanga waa il whaafoina o le au unanga ma ua matua fo ile i loa le tautua. Mātou te mawhai lawa ona mātou malanga atu I maota malawa so se taimi e whaatala noa ina mta upu uma I ta pena I ailwhai ngā malanga mo le ua wala au I aile atua. E ave se aile atua tu vale mane le mautonu a inga whaanoa noa e le a whaina po le hale taimi. E tā ua I mātou a tātou tūmanga nua malu ma olana anawa tau ave lava lea. Dignity of traditions is our service. E tau tua le luas fulfai tu la ili fitu a solwa yaso, mātou te ngālu lua tu samfina ngalo mana onga o ainga, ai leo so mātou manao. Mol fia malama lama atili ona sila mwhai tau malama lama le ili mātou tu lau whamtalanga le website www.ospacificfunerals.com.au po le telefongi le tatongia, tasi tolu se lau, walu ono, fitu o, le national, o lua fitu lua, fitu wha walu tolu. O le mātou telefoni fia viai, o whaali mo o, tolu tasi wha, iwa lua. Ma fesili mo rata maitai pule, na omi ma sina mua. Mana tua na ile tautua le Os Pacific Funerals Australia, lo whale maliwe le mo moe, ai tautua ina oe ili alofa malfa ma avenga. Talofa lava and welcome to Anava Moana Hotel. Located in the heart of the Vaitele industrial area in Abia, Anava Moana Hotel is a place where comfort, connection, and genuine Samoan hospitality come together. Whether you are visiting for work, spending time with family, or traveling independently, we are here to make you feel welcome and at home. Our hotel offers a wide selection of spacious and flexible rooms, thoughtfully designed to welcome both family stays and independent travelers. Our single and double rooms feature modern design showers and bathrooms. Our family rooms are generously sized and thoughtfully set up to accommodate families of all needs, offering a relaxed and welcoming space where parents and children can rest, connect, and enjoy quality time together after a full day. Designed with both comfort and practicality in mind, these rooms are ideal for longer stays and family visits. Anava Moana Hotel also offers well-appointed conference and function rooms that are ideal for meetings, workshops, family gatherings, and special events such as birthdays or weddings. Whatever the occasion, our spaces are prepared with care to support connection, productivity, and celebration. With restaurants and food spots conveniently located nearby, you'll be surrounded by great dining options and warm hospitality throughout your entire stay. Book your stay with us today and receive a special discount when you mention Hana, Asiata, or Martin upon check-in. Visit our website www.anavamoana.com. Jamiru watile ua
Fitu minuto te dele tu la liba ile tau whaaua le Blue Wave TV ma le porokalame o le tau te iae. Ile rei vanga o le afiafi ia whamalua tua kau koe wheseki ia isoro mako kemra langa e mamalu ganga le la afio mai rungo o le tau porokalame le rei vanga o le afiafi. O le ua maua le mātou wheso o tainga ia ma le fionga i le pulea onga o le kolisi mawarunga o le itu o tangi. Ia moa i savai. Ya, si koe vai aku pe koe vidi nga pe o koe ona okay. Ya, te lo lai hu vai atu to disconnect mai lu mo le tato laptop. Ya, si koe si aku fa mo le Oscar. Ya, ma fa ilo atu ile fionga le pulea onga. O le kilia le atu ya le kilia le atu na yeru ngore tato Ya, te lope maua mai ele fionga ile pulea onga. I don't hear any audio. Ya, si tau si kau sia kia kuarka ku connections ole lavi. There's no sound. Ona o lai whaonga le tātou video call ele o mawhaina whaonga ina le tātou Zoom. Ya, ai afa peo e tau maua mai ele. Awhaio e maua mai ia maua ia ele nei taimi fa. Ale ngamu. Mole. Ya, o le maua le leia tu lava u folinga au le lei o le fo sila mio mai sa moa la fionga le lipole. O le tato lunga ia au te popole pe ele lo mai ma u ma godfather. Al me tau dia ia sila mio mai le lalo langi anto o le van fa tali la fionga o e la ngona mai la fionga. La sunga pule aunga. Fatalo fatu le vanga o le fiafi po e maua mai fa bon mole la sunga sali. Ya, si tu mo faita si tua How can I? Ya. How can I? Okay. Si kom ole lavi. O tato fa tatala no ngai tele na mai lu ngore sum. Ya ai ona ole tu langai le o mafai ona mawore sum mi savai. Ala le tau toe wo toe suia tuai I le tato video call. E tato video call foi le messenger. Ya si toe tau try tasia tua. Ya ale ai. Ya ole a failo le si ai ki e lungo le tato audio. Ya ai ole na ulo ta inga ina ia le leile tau fa fonga maua ya male. Ya ona na tasi foi tato engineer le tau mo fia le tato wa sumbule dai time. Ya male tato video call ya le sunga ya Oscar. Ko kiki ase ki ka ko le tau. Titi ase ti tato ya fa mo le fo ia le tato sota inga ya le tato tagata le o finga au finga ruenga le sota I ma le tato pule. Ya na ona toe pelia tu lava iai. Ya se I toe tau sekseki ke hisia. Ale ai, what can I do a video call for lele on my phone? Ya fa phone ai le to tele. Ai lango ke manga o ya sau sa ole to le sunga pule on. Ya I lungo TV mana ya le to. Le. Fai le audio ai kuronga kai lungo. Ya, le na to no lava. Se to tau fai tasia tu lava le ona sai mai le lava ka ko kai. Le lava le tu tem. Ya se to tau mo wala va no nga lue ya le uso ya Oscar. Ya awali tatu se tatu so ta inga le. Otherwise, ya or the last options ya or video lo dungo le tatu telephone. Ya, okay, tatu tu malonga. O sai me lava. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. SMI Hardware is proud to be Samoa's leading provider of high-quality steel, metal and roofing solutions. Colours inspired by the heart of Samoa, from the deep blues of our ocean to the warm natural tones of our fala and tapa. To the vibrant greens of our island plants. With over 12 colours to choose from, you can find the perfect look to complement your home, business or community project. Built to handle the sun, salt and storms with strength
durability and for style, SMI Hardware is your number one choice. Ataro fatu jajali umbo tato wa proklame le vango la fiafi ya wo pe ye se va nga fu ilele mamala o le suma yo pulea o nga wa marosi kere wa kau pepe umai ma waya o lor ka oi ku mo sala fai le o pulea ma wala no ma le fionga le pulea o nga le tato tu malo ma wo lungo fo i ma tato kolisi o le tu tani eu te loe le e tau su la falo ye i tu langa fo i o lana tau tua. Ia e se fo i o wome pa anga i lunga o le social media ma sa mo i o na lawalo o le o mawar mātou a fiso ta inga live e uia o le a tau mawhai a tupu le peste e ngata i lunga o le tattoo screen a o le mea ta uala o tau whaafonga i le leo i o le siufonga o le fionga le lipea o ngā le sunga i a sale wharetolu ia po le sunga i a Eli. Fale tolu wa lau vivilu ai masila fia e oi fa nau fa to a soifua mai se e oi tangata matua fa talo vatu ya ma lor fo lau a fio mai un programa to te ya el nivan o le fiafi ia fa talo fa silo to fa siata ia mi se fo le fio le ya tawa ia ma le tato po kala ta ya ia fa talo fa fo ia listeners and viewers olo oile mai mo mai so se tafala porque lo peia malo la se fo malo langi ma ia ole mo lo marta o fiore a tato mo wasina tatalo nga mana ia fo ia fa so ai yo tato manat ia awa fo ia nga i lu mo ole tato a poca la mia e mi se foi soani ya lo fa na vi e mi se foi ai ne to sa mo ne ya ele nga tai leoni sila australia ma mi ka ya mi se tu o fa fo mai ele ma lo sa mo ma lo fa tai tele mo na fa tai o no te lo o lisi pulea o nga pito i pisi lava e a Samoa ai wa mo lava lu lao se fa ese tanto tale lu ngol tato program le fo e su mai su ngale atawa ia au tau tino fo i wala u fionga le lipulea onga ai o le fesili ai tau te amatai i le neivanga o le fiafi e au fo ona mo tu le pa a wasi le fia o le atato fo ngai na pele sua fa eli la ngore sua fa le wasi le fia i uma le totele ia ai lo sunga i le pulea onga se ia ia so fa sino manga o fioanga ia e me se fo ia o sina o tonga fo o le talaanga o lau tautua ma lau savalinga se ia oa ina maumalo i le tūlanga whaapulea o ngolo e pale le nei tatou amatai ma le nganga i tūmul whaaloalo Pamtaia siata ia o te iloa o le tusi atua o talaanga ia o le nafo e sila fia le fionga le ataua ia o au o te tupunga mai i tulai whale alili ia whale alili atua o salani sa poe sa talo tafa ia o tupanga umana o matua ia o leolanga ia sa ke le ani tau leolanga o le tulanga ile na maliliwana ia o matua o raititi ia no ola ne ia le fa se va ia fa pera ia le o te ia o pule a o ia sa o ina lava o le primary school se matonu itua sa po ia faman via mai le coriso avele ia tapuni avele le valu fitu ia le fa wa le tam file coriso Samoa ia o foi le vale man ta na vai time ia o male UPY ia fale tonu fo ia tam fai ia manga ia tuai foi sa ilinga lueng te foi ia nei le o fa ia o wata salamu ia ona mangolo ngalueng o fa o mai mau ia famanu ia ina wala au nei ofisa o ngata le fa los positif ia no foi mai ia famen malo te lo tfanga le puma le puma ia nga i tole EPC sa ba ia i tulanga fo ia me ka environmental cases al EPC ia se funta sanga e o ngalo le EPC ia no fa pe nei ia wala ba ia sa mo so la tin sila sa ile so to alua ia peta iane ia what foi ni sila telefone ngaluenga bo pisi foi sa fa ngaluenga social ministry of social development il va engale o le SIPS sa ia il va engale child youth and family il va engale le safety fana ia pe lo te solo atuala il ngolo interest le fa ia o ia
mo sina tolu tausanga no whainga luenga I le SEPS au te le ianga ilo I Australia ia mo whaia o ngai o Australia sa o whaia o ngai le mo le Technical College ia ma o tamaiti na o ina ia o tamaiti mai ia tuni o Asia pata se ma Afrika ia o ina sa te tilo I fu I le ta tili fata o ngabale ia tunu ia e siri atu tamaiti Samoa ma tamaiti Samoa ina fu tamaiti ia e Samoa tamu whaila mai o ina pesa te ile interest ia te au te tau lava ona o te fu mai I Samoa ia mo tamu whai o te toi hawi ki tono le ofisa wa o whai se ni o wani ese o sifu mo to po te te mo sifu tau sanga o wani sa me field ia no sa ina I Samoa le lua fesulu ono ia no wanu lo leo te anu le ofisa o nga fatala no le ofisa o nga mo lo wa no te le ba no na o fo mai mo ia o sa no te alu ia o ko se Samoa ia peta yani ese la o interest no o fatale to le ofisa fatale la mo fa lo ko se Samoa fa mo fa lo ko se avel au te lo o te o ngai in the countryside there is a feeling in me of mana o ia te faia o ngai country ia o baba ngai la country ia ang fo lo ofisa o fa mai sa la ia lo ko se le totale o le request I totale mo science teacher ia na le no o mai nei ia mo se fio o le so wa ngai nei sa va e lo ai nga sa le longa e mo te lo fo e se fio le linga le ya ta wa ai nga o te le lo ia o no fashion le titi ia era no sa wa lo ia no sa ya me ia sa ile lo se pule lo polisia o ke tupa ia o apalai me ia o ke tupa e fa manu ia na lo tamu fa ia o pule lo polis ia pule lo tau sanga lo ia fa sa la fo le pule ia ona o te apalai le ia le la o pule a mai lo le no ele ne o tau sang o vea un pule a le polisi le ne ia o se tamu fa ngale na asiata fa mole a ele a matalia le tato porka tato fa tantano na fo ka ko issues. I just wanted to say this. I will be speaking bilingually. I prefer English, but this is time to tell me if I Samoa. Yeah, Malaya family mole lava tato listeners and viewers on Pokalami. Or views and opinions that I will be sharing today are personals. Family mole or insights for you or fast word so or personal. I'm not going to speak on behalf of anyone. I'm not going to speak on behalf of MEC or the Ministry of Education and Culture. Yeah, I'm not going to speak on behalf of political leaders. I will be sharing my own opinion and my own thoughts on topics in the so yeah mole sila fia awani ne te u fa le tonu ita ya pe mai tau mai fo ia le tonu o fa isu abstala no fa mole dai lava ma lo fa dai le to e se va chi no amata le o lo fa visili mua o lo va mai atu il resume ando am le journey ale fioga pule a onga e matautia ese such a journey ai la lau sa wanga nga sa ngoma yanga ngei a matatu ile wa e sau wa e fina ngalo te sau ni usila ia se itau sa ile mastolua ia makaya wa mawala se tu lo nupe lau fionga de pule onga po manuia le vaenga tatu amatai ia o tala ula ia o te tene ia no fai au le tua o nei fai so tua lua Mo fie kama ki awa we fasia fa tonu la coca dinheiro por lá mano la cerca ne ayo kai ka que este ia ma lo fa vitai ele tu fa vitai o te fono fa pi fo tu langa o lo fina ngalo yes absolutely correct ele o su mai pe fio mai pula onga ina ia tau lifi lunga ngi vanga fa fai ko la longi si vanga fa fai pe tu ya pai mala fai le o le nganga ia ona ia sa ili atu ili tato wa a onga Samoa pula o ilana fa to fala inga
ni isi we ono fia whaalau tele, mai la vai lunga o proclame tuti ai. O le nganga le nau o manatu ai. Ia, o le ata patu le ta. Tato o i vaenga o le manatu a matatu aina ia ufa afsiri. O te aru sa awai le mata upu lau alunga le angi nga pein ofa yatu. Wa unau nau e toi a maila wa fionga pe te fio mai. Se toi whaalau tele te isi alo whina ngalo sa whaalia. E tu sai fo or fato fala ingal malo wa ka unor malo e taito umaya tato or tato malo mai tato tai ise vaenga e tau ai le ono avatu ni tato fia o nga mai fafu considering le history o lawa o nga malo la o ina malau sa valinga o le matua te le al exposure o e anga i le pailinko po o fia o nga matangata mai tonu i fafu si tatou amata mai i o le alo na whaataua ma le whaalau te lenga a o hani whaamanuianga ma vanua le lei e ono to e lifi ai masi itia i le tūlanga wa o onga te tono Samoa pe a te talava no whapea. Malo, o tai siata mo si io e te io o lo umanatu le na sa faalia sa tau fa malama tu e foi sta si foi o live e ona ole mata upu sasa uno ele fionga le palemia ele mato conference ia malia foi sasa nginga lava inicio o sa uno anga palemia tulanga ele ifa pe me palemia a me ole anga fa ya o sa moa ole insight ia male afa pe tau ole fa palangi foi le read in between the lines pole listen in between the lines e fai ngo fiona malama ole tulanga le ia ole fa ya anga a olon pona ia ole tele e ese ni ole tele le ni i va enga le tauli ole shortage ole vinga la maiola tala sia tala vi le field le amanto o science e to tele to science scholars o fa mai foi i mai atu no mau am se foi le investire in US il tato university papa ngalanga eta yane e che le ten out le bainga e le fia ia ka make science teach o le mela le ia we need pe yo la tilo na ya vele ya so ia o fa ya uma science na au mai oi i Africa ma tu foi la tala ia o le no matua Uganda o le no matua Kenya sa fa ya ma ko chemistry physics ma le biology o tangata sa au mai i Africa sa fa ya o nga ya matau sa tele ala fa ya o nga Africa ma Middle East i avele ia pela sa sa mai tua le na tiale na ba nga sia to tua sa ma ka ko sa molta ya o se banangale le English fo ilia ia tsa fa palang ia algo fa sa mo ia sa le ni ko disia pia ia e te whaalongolongo vale le wae le anga ya tama mai tama te ingilisi ya whaiao mai malisi me o tele lo matuanga e mai kua lo matuanga na sa mai Kenya e le fia pe apisa tama e pe ula vale vo e o ke ala lo makua male ele popole ya mato pole me ya lawa ya uma le me le lunga lau papa ele ke pe malama pe le malama ya o la tati tila na ya ile tulango Ola te tilo na ye natulang e pela o le angale na sa te tito sa for ko Samoa to telo fa ya o sa ye fa o me America ma ni sila ma Australia ai ma se ala intia sa tu mo la intia ko Samoa you try ga for na you hardly get a communication for ile ma se fa ya o Samoa ole benefit I'm looking at the benefit o ana usang mai tua ele even se ipi ka fali se fo ile na tu se peta ya na wa velo ka connection I faya onga nei ele ngata ina fisoso ani le developing ola ka kalama ma me fa pena o le communication ale le front line communication o le tala no because ele va faiga alo e ka la vanga e fa no I faya onga pe fa pete fia le fa male pot e te ale fa no I faya onga po e te tawala na o le leila una no le te ale fai o le faya ia mata tala no fo faya onga I winga I mata me fa pena so if that was working in la o te le lo po na fia
po ana fia langa mo faisi le bo alu SML education system o te le po ana fia na ta o fia ile le vainga na le plan na le malo o te le lo po ana fia vai tau na ta o fia to e mai on tato volunteers o vainga o mani sa ta o volunteers sa tu tongi mai la lo po kalami ho ila le UN ye o mai so so ni ya o nei ia but it was o ke le benefit ele ngata ina mo communication na le tele ale pe seta to sa mo po ule literacy and numeracy but o le o tamo fai po kala me al matanga luengo fo e develop literacy and numeracy but it seems that ele o kiwainga le problem le o le literacy and numeracy. So I guess if we go back to that idea, for initiative for volunteers, it would be a great idea, and I don't see the point. Just in case if you request any volunteers in New Zealand, but I have a feeling. We don't have to hide the fact that le ali tau te tala ta mai tile ngi sima le le fa tau tu sima me fa pena regardless of the lo mau initiative le tau mo fai ai ka ke ai ka ye le mana ye ila le fina ngalo le na e toi au mai ko introduce mai po kala nga on top of all by for le pisco wale ai nei pisco le wa matani toi o mai it would be a benefit for some Malo fa ane toa isa vanga te era au tayen ta ukule fa lo telin. Le lo ke fia ali le o para ku le sa e confessi le sa fai le sa ngoi le par mia o le ala fa lo ngo fo le intention le wala ngar ke mi sa woi fio la ke le ye mi longo le o me la kongu la sa ngar par mia mo lo mala o le pula onga il ka o sa nganga de wa pe fo ringa ba mo di mai fa pe mo kwa de fia o fo ngar par mia. Ora como a interpretation of some one par mira sore. Well, I don't yet there was nothing wrong with it. He delivered directly with a meaning, and there was no, I think he wasn't got any intention for service of he was like purely by my saoano na ia finangalo ile tulanga lia ole as a recommendation this is one of his recommendations ole to introduce ole po kalame le ka ko volunteers ya mai fafo he wasn't saying that ula go introduce wale anga fa ya no it was just a recommendation e keita for le mele ole shortage of fire I must say, well, I think we have for year Palmia, la via for the system of volunteer. So I for if I are Mr. or Catholic Saki, if I know my Leland Park for your palang, Yola Omasa running for. Yeah, well, he was purely, it was his pure intentions for really positive, Alan, I hear someone. He wasn't stated with a mean, and everybody was happy. I guess on a side, yes, I live Otelo ina o le tele a o fasalade I o masalo na vai o ile mala tele they only jump to the conclusion thinking that wo fata wa ngabale le fiong le palemia it is service of a but no he was like praising the service well actually we are doing all right overall the Samoa okay yeah but only ya tangata ele mamalama si le pata to malulu o tatu te komenta ia wa vive se fu e mo ipo pe ale wata mai tu ya tato malo yes so ali ole on ka pulenga ke wa ka konga mar ka mi sa ngol parmia ole kelle ka mo ki wa fail exam o la sa wa ai mo sa si la il mafo angoreme if you fast out so long, ele va più to tele fail. This is the actual picture of Samoa la Maya every year.
Na pa ka vel tau sanga le sa tala no ai na ile failing rate o mo walung o tau sanga te nei a ko compare tau sanga le te nei le ko nei lu o le graph tau sanga le nei. We are doing all right we are doing all right in 2025. Now we're developing from ele o alu lalo kala fila e bonga ibonga. O lo no binga. I think it's too general. He wasn't saying a result. General understanding. We are doing all right in results at Tamati. Samoa is falling into the same data. Maisi for to know what Pacifica. Remember, 2,600 Tamati in a seat. And it's about 2,000. We are 1,000 plus. Tamaiti na pasi sa sala so that we're doing okay. Olo taxi ala by only 50-something%. Le pass rate, le pass less. So it's all right. It's not worse. It's not worse. Pay last year sa pa utile lalo. I ono tulanga fo I si fo I me yo de sa combine. Eba sengale oli 12-13. Last year, let's actually na pa uwa lalo. Ia patola ko to fo ia ni trend ia me masani. Ola okay. See, we are not like New Zealand for ye Australia or kwanga trend ale pa u ia. Ile la ko paksi. Ele fa pe automati mola tama mai papas. Malo faptai lo wo fionga le pule onga. O te fia tau tu lava le lango ino lo finangano la ile manatu le fionga le palmia. Ina ia sila le ono au vatu avanoa ia pe o ta ua i faya onga piskoa e sa o le leia. Ole aso finangano walanga pe o aso ia. Sa advance kulava onga ia le taulanga the likes of Avele, Kolisi, e pe St. Joseph o ha onga ia bia sa auto va antuai ia ai ono le centralization o le vatuno o vatungo o onga le natemi. But now o le ua Kolisi le fa solo pe o tatou le tuotane. O le ala no na benefiti le lei mo tatou ia onga i tua. O le ama waya vano te tusala ia ngolo ele ngangor ka mikiki nga advance ma mawar ku pe ia pia compare ina ia tatou tamaiti la ia le kau ke ka u ngua mangu isis fo mangu ikua. O la so finangalo. Exactly. Asiata, yes. Ole to inga tilo na le tilo. I would love to have some volunteers, maybe 1 or 2 in ilo Kolisi. Ole advantage na. Not only ole context ole mata upu ole a ngafa marifaya ongalea, but ole general vision ole ba ayel tamajit ole pa langi le faya ongetia ole na winga open naturally ma for tamajit. There is something called America, there is something called New Zealand, there is something called Australia. Ole na winga afa pe ole sa ole faya ongale. I really needed to do well. So that when I'm successful with my studies, it's not only academic, but it can lay standard or Ratua o le upitolo mutu. Ai o tinga o fo na tamatiti to mai o Samoa. Ai ele New Zealand Australia papa langi papa yo. Ye step por ma fo tamatiti o so pe ta wale wani o la silo fa o le pe o ta mai mo o ta te ko fo sa ye no fa ya o na ye no fa ya o sapanisi tama ya. Sa amai ia te peta ia le mo tu pro le COVID-19 le sa vesil la ia mo tu fa fosi ia le ave certo stam ia le la wale ai mo na sa mo ala staff le wa ia o te fia ai fa ia o palang e le foi te mai e a foi manano le staff io e fena nui ai ma tala no fo ile English ia le conversation fa ia o mo se palang e le foi kili vai mo ta kutamat. Oh. Malo, it's quite a benefit. La tau mai lau Kolisi. O le telo taimi o te muri tai i au live.
e whaailoa mai ai tūlanga o le wraparound support le te whaia. Pea whaingoina whapena anga i lau whanau tauia walanga o le taunga le na o lau whanau I se waonga. Ai se hawa e le whato whala inga. Nea, toi sau le tātou result. O lau te wawai atu. Mana ia i le maulunga o pasene o le Amor College I tūlanga le result o le Sasa Lasi po le Samoa Secondary Living Certificate. Ai mfaina fa so mai ai se wa ele fa to fala inga e se mo ngi pule ngo fa pe e come out of your comfort zone and your comfort area malo no fo vai lo loa pe a ilenga ai e matua e alu ai au mai le a puti I to tonu o tabaitia o nga mare au le o nga mavanga fa pena mfaina fa so vai nga le fa mon mole ia sia tola tala la bali ai sa fight you know coming from like be real tala no ya we lo exposure te le yo le tulanga o tulanga le connection le wa mata mai sine ngo learning mai o le mata nga benga le o le vai ngota mai sine sila no every direction o le ulanga o le alabo o le tamati e te tilo uma ya but te inga la starting from home over here okay so it's a problem le mo le te ya o pasiti ya o no tamati e te ta fu tamati e o lava o mali vie to e o mai na to e o mai e le o mai na tua e o mai ana o tamati no fole o compai la toa la fa fitauli ona o farele a le tuilu ma o sabal ele se metu e continua ma polizia con ma fisicamente same thing o termina ne I've done this for quite a while I think more le lu petrol so santal why but quand live le mia there was no intention yet to be a near Bible. Kama we are live, we don't know. But for you know, show what the idea, ole, or kaka for ya or sauna kanga. Then what is the man? Or mafuanga. He has to be in school because Santa mathematics. But he gets into this makanga pay for ilu sana miumasani. I've heard from other kids, from my olanga mau. And then when I heard that, I thought to myself, what we got? One will say. So, ole positive one is say. Okay, even viral. Okay, my phone viral. Yeah, but okay, it would pay for the pay for Italian or Kanaka. Yeah, only may in a full time. Yeah. You look for fun now. You never find out what I meant. Everywhere, yes, tell me for it to what I won't tell more. I must train it, tell it, more or less, I ain't Tabalimo. Come here with cow, because all macho, why you never tell for young. It's 24/7 like a service. Or the other me like 24/7. This is just exactly a definition of 24/7. You go out and do everything in 24/7. Yeah, pela melina the more I do charity work, volunteer work for them, only nga why my phone now le tomato. E alla fu matua le tami ani na o ke vai ko san ka ba le puli ya so ya e sa na ya I want to na e a felo la ta ba lo ta o me na fa ya ko ke ora o me na ba fa e lo me le you know but in a good sense la alert ko ni fa me ora o ke sa ka ba le puli ko nga me ba la that's and I was like so hopefully itu mawe mo nito improve at nito sang awa woman o fa ye le la wa to mo so fontanga la po atalong ia ito te mata ia e ati de to sang ne ia la sisi ati lunga pe ilao o ke la kusa wa
au mai sa wa pele so o fa nga sa wa ta o malo o fura te o fu temil na ele te fa so o fa na sa le ta o se pu so wa ta ia e va te o lo fisa o fa ia na nge ko mi fa un kakanye malo te le se manga te via ai o vai ako se la o va su mo o ka mai ki o le ve la ko results o le kongia wa ka ke le ia pili o suenga ka mai le ya tawa o la tane le ai tango fi fa fonga le mai o fa senga ina ne tungi no pili e lo su va tala no ta lo su tala le stala lo no vinga ali mam ta o se calculate fo asset c'est la fast food pe a fama ta o ma le stala se me fa pena a fa wa e lo balu le mani balu fast food c'est la fast food pe a fama ta o ma le stala ele se tão tão o pe ona silafia o ainga uma samo e utu pe uma e more than 100 a week more than 200 a week o le pati tinga le me fale ton io me vona mana mi fuda o fai ni workshop si fa pe na i tu inu o le pati tinga le ainga ele o tanga tale pili o le pili la vai tango fi mana tua mai o do pe anu silafia mi fai foi ona fai se press conference ala oficial o le pili le so vantala al matau e te tongi ai marcas o le suenga ma kokongi ai la pepa ne a fa pe lu a fe ono sala un su e to lu a fe pepa se que o mka o pekas a wana lu a fe ono sala wa tu fa sala wa tu fai extra copy sala o mai ele ma fai ona na fa un pepa o tu stu se tamati so think of that everything has a cost so this is just o sa fa pa o le malo le na le pili le time le pa me le was for passing from the last I think in the last 2 years na le pa o le was for passing so it's very cheap to me afa putulo la limata la po le luata la le vai asomo le pili e o ti time to tongi ai o ma wale le pili tamatiti fai le picchi tu e le mata la vai asso e o tu la se ti o le pili o ma o le pili tamatiti so I don't believe it's a justification na me fa pe fa etamantale pili malo fa speaking about fees o mai sponsors o bili metanga ale kai ngor ke me ko nge pili como le yo sa salasi ata inga yo skinga ngalesa I hope she doesn't speak Samoan. She doesn't understand. I don't want to mention her name. Skinga sa discussing I New Zealand. Linga ko Commonwealth Olympic. Yes. People contacted me directly. Wow. After the Tautaya, go fire. Say you must a program na ngaluke live ay lunga, and then I will give you a call. Matitala no pole alemi la tamu find my yan. So. Wow, good. A te lola, a te sila fia la ufionga na lipule. Umala li tatu programe lea. O watu ufo yele tua I loto sama rianga lele. Ia ilato ole e rupe ke u mai wa o nga fuala wa o nga aele o nga fua ku de malo ya o nga fua dungo o sama rianga lele. Very much appreciated. Like yes. I open my heart, my arms and my heart to all the thrones. So I love my love for my soul is to aing. Nice. Yeah. That's God's blessing. Ngal kanta. Malo fatai. Ole vaenga o te fia faso a vafsilia tuai. Ole tūlanga wai ai whanaua o ngā nowadays. What's your observations? Are we I taimi whainga tā o attitude a tamaiti ia ele nāmare laina lau whionga pule aonga wa iai cases wa afia nisi o whaia aonga. Like I said, kauke aure issue le tau te wa afia I whalau whasaina le whaatupula ia o le whalau whasaina ia maona afianga I nai whanaua aonga. Now, o se popolenga vaenga lea o le asau sila pe a le tutua ai ia le tatu watunu matatou o le collective effort le fuwa wa bio latu ia le malo ma leo anga inu ma li ma faipule
ai o le asa sila fa le pule o nga e ono o tatou le leina fo le mu o tūlanga o whawhitauli ai awhia mai whanau ma awhia inai whanau onga pe e eilo whatuatuanga o lo maua le fofo ai mwhauna e whasoa mai fo i le nei taimi i le whawhitauli o awhia inai whanau onga vanga ia. Hello, yes, I do believe, I strongly believe, Lavo, ua matua ia whaina whanau onga, ua whaina. O le tēne i o pili ma whaososonga wa fia whana o wa ulawa i e paulo whawhatai lea tua o lea o kei logo toi titia o mai whatuto o le whakolisi mamau i o mamau i tua sawa ai wai toi titia o mai le tūlanga lea e iei whapitauri uma wai whanau whataita i ngalawa malmo whalo alo o le mule ula Sikaleti. Yeah, you know, it starts from a very minor thing. Ole tangofia le ole sikaleti ia mafua mai. Ia olo ia ile tu la fu normalo. Ele ma fai fasa ina fa lo nome lo fa business. Ele ma fai no la tu fata wini tamati se sikaleti. Yeah, but too bad. We have tippies. Leta pa Samoa, wala le ya vela poli Samoa. Leta ai American it's very accessible and it's very cheap. Yeah, bila o tamal na asiato tele mata watu wa fea wasi singati ngilima. Taya uma tama ya sisi lima lunga fa uma ya lima. Yeah. Ya teno le ya le ole tamakiti tangfia le sikaleti. Ya ele ma faino fasia tamakiti. Le anga utile ipupula ile tamakiti. O mula le sikaleti. Paule mea wa yai fa ai lunga. Ua tangfia sikaleti. Ya eta te muse tuwa, ya te muse fo ile anga ola tanga sala tele na. Ya paule mea fa tuanga. Ya awai te fateta ia lea pe anto falo mai fu initial line. O te foi me tanga matua. La nga matua e fune. O le lopo al me afai. Awai uma lo mai tanga matua. E ese si me ta un tanga matua. Uma lo mai tanga matua. Ame fai lo ngola nga fata meti. A o te tanga fia fu me fai tanga matua. Wa matua. Yo le lopo la me afai. Al tu la na. O tele le fale tonu. Tele la mo. Ua a mata fo no o le taimi wai tuita mai ti fai au. Tasi foi assim que isso lo polisi. E pe fo ile e fai tu fata no ngal fai au nga e pe o fai mai fia poto tamati. O le anga le na e pe no auto silsila mai e pe o que alert te mi uma. When there's the interval, I always be at the canteen for lalo kaliele ku mo kamai kile. I just stand around there for my jokes mo never been up, but make sure that you're available. They see you. Ya awala ni no na to mo fo ya ambeka ko ula sikaleki man. No, apart of sikaleki la yes, it's a problem all over Samoa. Ia o ia ina inisi utile ta o funi sa polisi mani o lanto foi fa fita o li patolo tala na o lo sefia o lo fire system sefia like it but wa ka alert le time le nei because we indicators wala o mai fa to o fa la o ma to nei to ia fa so songa ia matula ia so o la o fa to a fona la nga fa o be alert and be with the kids all the times. Awalabali to what I'm making enough. Be on Alanto, Ungalwinga, teachers should be around, supervise. In a year, that Walabani is a mafo for seconds in my country, it makes a mafo for way which the rule, Mamma. So, but yes, it's a problem. And thank God that we picked it up earlier. So now we set up more precautions for la e como fai e tal ele but to well that is beyond our limit so we can lang fai no limit ta wala fai e to no mala ole tu langa ile fa ngai na fa na o telefoni ia
O le ale tūlanga lea I laua onga. Te alawina po whataraina le lato access I telefoni during classes. E pe alau foi ia mwhaina fsosoni mai I le vanga lea whamole. Yeah. Malo, speaking about telephony, telephony is the worst of everything the way I need. O mātua for here. E ti ngā level of whaalunga mai o le nei tate about I telephony. A lai wo nufo whaatau telephone. A masela vai ngai New Zealand, Australia. E pe ao mai, e pe musu foi le vai fly o mi mai a telephone whana o simi. A le nufo whana o Paulo. Pe la wo fai tau vanga. O ka se le alolofa, ele alolofa. La talamonial na ele alolofa I whana. O le telephone is the worst thing they ai nel temile. O la wa o mo se fiesta e fa sa. E fa sa sa telefoni. Ai eta mai ti wa mo sneak in my telephone. Because la lafi o mele friend ma. E o sa mai lunga di Instagram o fe la ba pa e uma o page se lunga me o mane. Ole, a te ke ile sen mai sa friend mai ni sila postari mai vai tamiti ke la wow. Le fa de TikTok. Yeah, let's see so I know to le lunga my TikTok. That's TikTok. It's not that got to from accessing social media. But you said Wesley. If you have a page or a TikTok, ele mo fai ona o tau fio e pera ke TikTok le fai ngol po saka ma le meanga, but o TikTok lunga le uniform. Because it reflects the picture there. TikTok uniform. So stay away from TikTok. But that's a few about lava ture awala mutawala awe awal fai telefoni tamait atata pasat la fa poto igalo le puro por calie la fa ita luga voleori papchi e pole aya ya wa yo mai dai yo tango le fai ngwana ko papchi e le awa ya tete e lo po o mai le pole me ye tu ya mo foi pole na Luis foi lunga o le batia o con papchi ai pole ele que abale pole ele te di que pole le ai lo mo li mo me tsana tsa mo la la ya tsa o ne ole nga foi nga lo popular no social media ya wa lens my for community da uma va mai la ma wa to ala uli ma tsa me kila wa tsele msaval tena na la uli mama ya e foi ma tsu e tsu mai va yunga li ma la fana o fa ole uli ma uli ma tsu ole no uli ma sto ba ya meri poki me ka ke fe meri poki mo tele fe sia you know la fa per la forma fo le tsa mama Ali ele o se mele le ba ko kama ki fa ke fongi fa se la ko training ai lo fa nga ke fongi le koko ma le A1 inga ya nga fa nga inga ya nga ke fongi la ko aong ole sa uno le ya tawa I don't encourage AI. I don't. I was gonna ask I don't. I won't tolerate the presence of AI tunnel matapolis. We have computers here. We do have computers. We only allow them to access your computers here. Uno le faya one in a TV computer. Uli ula le mo kusta link na mail officer So we're connected with the internet. Via Google, via la tonga. When the teacher is available, uman faya and fire lock on uman faya away like screens. That's a fact. Elo faya uman mera lungal tamay le pokala mera lungal tamay. So I only allow that. I will feel for fire. I will spare time. Just go into the computer room, lock on the computer, and play. Fire solitaire. But I never mera elo faya uman solitaire ke ye lunga. But you know, just get used to it. But AI and telephones o makoyo disagree telefoni o tamati wo access tamati mi ele tang access ele angale supervision amatua they just give it to them, let them be, and they know more than their parents. They know more lo telefoni ngai lo la to matua so lo si fira le yata o matua you say no what AI
It's becoming a nuisance in the language education. AI, the telo me AI, me e se kalama me fa pena ai no fulle am fa itabe le me una stamiti we ya anda o mo fa informing of that way English mai kamatinga we ai la ko ese kang fi vai fa le ki lo le kamati fa le tan mal English me le na ni se ni la me le to ko wa lu la ko English ma fo me we wa matana fel al fa ye de ma fa tu sao le la io le na tonu lava malo afa tai o mai le lango matua ma le fioanga I lo lava I tu malo o la lango mai la tau I lau ngā luenga ma fita I tunga le wa extra le whai ngora ngā luenga a lau fionga pule onga a le hase fisosoni ngā matua ma le tu malo o la lango fatasi lau fato fala inga ia sa no asiata I o lo utumalo e amata mai I patamea ia se ingata mai I sali ia e pete yane a onga mai e fu ia lo fana wo manase ia masa fotu masa maunga e le utamati uma pate I ba una manase a onga mai nei tamati o le sa no ino le tu langa le o le langulangu o asiata sela pesene lo sela was por sela di mas fu pesene le langulangu matua o le au ngale na o le exactly le mele na laino o wali tu te ali tu o mana o ma le ala o ma o mai o le ala ba le mi tani ai ma tu o le community o te au ngani ai fai la ba le lo tofia mai fa so ina ni te va pensa si o te ma fa le ma te tu malo le o le matuale le o la tu tiro foi fua o fua nga luenga fua yo la tu fana o la tu walo fu so o melna ele fa pela acerta se la o tangata uma ia le passe ele ia be to se fu to su lima lo se fu e passe a vo la acerta e directa tala if I know you're crook I will call you a crook okay fai sawa ya ai o ele o fai singo ka kulu kiki ia e kuluku foi le alu le tamai la tama tauna fa mauni le anga God is above and he sees everything and maybe o te le lo atu but God knows ia na fai atu ale God le pay accordingly ia ai va pay ia le kalu no fa pay le lo pule no God will see things that I can't ia Awan le lango se lau pasene lango mea uma o la lava le ba engo fatang si ai malo le tu malo o se soani ia le no fo ai fo te inga ia ave mato o ta alo to tele a wifi no su lima tele na lima o la kapi e o division se pe lima o division se ave ia champs ia fatang si fo tu malo por eso soani ia ma wana se lenge a beta mati wa se la mo tu tamait ia mo le vai aso ato ma wa e o ale no fatula yo le tu malo is ole lo se fulu ke ma me va pena ia so ani mai va I mi se foi se lenge e a ina foi la ngata o me va pena ia so ani ai ma na ia tele na tu malo I am so proud of it what le marco mafutanga o le le matusotang partnership malanto tu malo so se isi la ba so ngai fa fe ngai ngam fa tu ia o fai pule foi ia wala ngol ministau se fo malo luina ia fa ta sima le ministau ta longa ma me pa fia io ministana inele e lua o fo fa ba ma tu malo ia o lango mai foi na wala lango me o malaba ia e relate leila portfolio si le au so for maloloin ia me se talonga ma me fa fia ia relate leila te le so sonia na in ia telefone ai sabalia officer o na ni staff e pe lu pure pia o le san tu ke ono e se to ani mai lo fa mai so passe se fa pena lo va tai e ato la si muli ali au le mo ma fa pe fa si pe le langa o ke le fa anga ya so ia fa anga pa lang ai o mo ka sa pasu ya la ngangu ya so ia
A leo ke mai kau aku e whakonu lengo mai kau lau sangwanga. Lo mga amia se whai aonga fore le pālangi po se sia kungu la ku e mix malau aonga. Inga ia le fo male manangangua whai aonga ia mangkamiki fo. Le fo koe mai kau kure sia sangwanga mun muli o kamiki fo ngai le anga ngangangu ai ke awa A1 o maanga o professor ngang. Ole ingidisi o se whikauli o se problem ile malama a se kamakiki ile aonga. Is broken English a problem? Yes, Leata was Sylvia Foy. All commands or instructions in schools, English, except for Samoan. So, le English. There is a difficulty for English sitting on exam. Remember, iba for you secure so inga. Or context officially. It's a bit tricky. Somehow ya will find a target ya mo kamaki. But it need le English tamasian. Basta le English to stimulate. Ya wa both English to stimulate English total. Need a little or no instructions na le o mia malam. Mo still fear that I myself I speak English in the morning, the assemblies. I deliver all my instructions in English. Say when I walk out confused like this is and then I switch it with but I deliver them in instructions in very simple English. When I'm going to do not do this, and with actions, with facial expressions, for you feeling even they have to deliver the sermon in English for. If English to the Baya so ato, English speaking, they are soludo, or no less a poop with a pony. Yeah, my sulu, my fire and a if I English tailor ever been to, or the man, if I pass is only holding on a pony. I already piece on only English speaking tail. So I started to Malakala po yung wano o feeling mo malikis o sasabi sa away pasam mo kami yawaf malo faftaido firgalo malama ole ase o miolau konkarate na ile itu malo e fata auto foi fa pena ya pola se fofuanga pola foi le umi o lau tutua ya o foi ni fofuanga fata auto mamau e to e nau fa awa wai pea ya pe a sa wale ava no o feo le asiki ai lau fionga polo sunga pole onga le na lava e mfona e tau sau no vangale alo va te seta yo le itu la o mato ava no le fa ku karat e aparat so if you're interested, I apply. You want to know what you're more saying. You're only made a fefe. Fefe, what to the better day to follow along me to Malo, for Bevola, Yele, or Bevola, Yele, in no out the Mayamata fee. Yeah, it's a Tawana, Italiana, Shao, my Tari, Vasili Langalewa, but to do what Procalamelo for any put. Well, Valway, Neo, Tausanga. Wow. O wilo wa matua la tatua ine le tu malo wa fo I mai tamatina o nga te au o maunga luenga maua failunga ma me fa pena wa ye fo yalo le tu malo le ne wa si tu la mo lunga to skolsipi te no fa fo siata mo te mi mo ia o te le pine lo luenga wa ye o fa o fo te lo fa o fa wina me fo mo o fa me fo upgrading ma me fa pena I wa mo la to failunga mo lunga me fa pena. Ia o le tau sanga muli nei o la kon karate nei ia o le falo ga le tino li asiata ia o le ai fo wale e pala le o te lo ia o te pule lo fale li e ulia
ia o te nofo o te toe apalai lo ua vanoa ia e tele ate o leo te iloa o tele te fia pule au ngasi skolis wala a tonu lo ti lava nei ia o mo bueno fata sanga le tu malo pa vanoa le pito ilu mo le ho le fa wese lo atu o ia tu tonu o fiu le ma o le aka we fa kali e o mai di to fa nga wa La fasi mar karika o misia o te misia le ngaluenga i nei wa ai fo i ona fo linga o le development we lai work ade upu fa palangi le development la develop ia ma si tel tu langa ia ma fo me fo se au nanga le wa ia se au nanga vai fo e moria e fa se se wa ina fa o lo wa dia se ta fa un talet e fa un ta ai ele pela o le os pule o te tamati o te le o te fa ya onga e nga fa tanga matuo e aveva ieri tu lalo ia ma stama voi le pe malu ai via ia o le upula vale tu ia so uma ia tau na ma o tu sunga o lo o sila le ali ia o le ala bala nga yo inga le aso te pa ele langi o le te pa e ele langi ia o ina ia e fua o ia la ngalu ia mala o nang o foi lo te pa ele langi ia so uma ngalo fa lo ngato o vita sa o te pa langi o te sa o uma lo vita ia mo foi lo pa ia o te fa lo sen ia wan meni ia pula nga ko tich ele pe o na isis a fio nga pula nga ia o pe o fa yo na te fa pula ia meni e pasasa mai ale la papa de taia se tu e o casa le fainga quando fa pure a per tu un levo ta mi si fa e non fu anna e volnavo o telefono viewers ma followers o le mai o to ulu pa ulu me o malaba e fati ale me fainga la le fainga luenga ia to non stanga le to la o to palangi e na me te sta bien mare fio ngali ata ia la ngoli ata wana New Zealand e malulu la udu ma to le foi le lo e mostro malo faftai tele le avanoa jaua malausunga o le tatalo vo ia le mutaina ia vanoa ia o le ua motialo wala ilunga o le tatou purkalami ia e maua fo ilo wa vanoa so lava stemi o fo ni vaenga fo le tūlanga o le ministry i Samoa mana e tapa i le fina ngalo fa pulea o ia te tala mai lo fai te toa i se taimi mateu ngani wa te lo mo lo fa te nonga le ia ole a e lunga do jelo tai au taratu tai te lo foi e le tau mate foi ua o taru sanga tu se uso ia sa veli a tau e lunga tano ava matulanga fa pena inisio o avanoa ai ole ona ole taimi foi ia au te lo foi ona fa to ama pu mai malolonga me se fo nga luenga fita i tunga wa foi fo tanga sa ia pia ole avanoa foi le nei te sauno ai mo le taimi fa u lunga tatu proclaim mo nefiafi ala fa fonga le tu o lungo proclamer le nei ali lau fionga le pulea e tu mu tangata ngale le sa maria ngale le e oi e le tau mate le se foi la utala le vai atu le o se tala vani ai e tangata o tu foi le tua ni loto le le mani vai ngai fia fa maria tu fo e tu so lo tu tua malau ngalwe ngai le fa ngofie ia ala fo tu le vanon nei ya tau ngo mai sau noanga ia awa fo fa ngam ia le tu ia sau fa malu si au fo in terms i tūlanga ai o le educations ia i fa na wa o ngai lo tu fa ngofie ia va tu le vanon nei ia on tatu tau ma vai le maranga fa lo ia malo fa tesiata ia o le vai ia o le pe o lo tu si la fia i o tele lavo o fotuanga ma la tala no ele education ma fana ele fa tona la fana ele fa na o koliseli totale e cheno la tala no fana uma Samoa bi ele i se ma fa o tele fa pito ina o la fana ia ai o e fa lava ia o fio sali fo e vai le fa pe e ngata ine o la fo i tanga tato wai na isinu mai sime o no foi ia nga ai fo tuanga so ola o famalo si au le fana ia famalo ele se todo mana ia mawel no ele se lo mana ia mawel fa para le se lo mana ia mawel fa pa ye
o mai to anga o le aonga mo la fa na le vai nei le totani ia o tato ko disia ele solua o le solua la solua february ia to te mai le aonga mana to fo ia wani o so tu le solua su mai o to o ma sa me le ia nai ne tau le 12 ia o to mai o ma tau na ma o to ia le ia o to ma to ma sta po inga ai mas fo la to na pati fi au mga luenga ma sta sa ilina o tupe na to te falo. Do not take it wrongly. If I may, tamatale le ai o la tinga ai no to ma to sa ili ia pili ma tupe to ngai o to pi. Ia ai I want to fatala le fa mai ma ia to mo lo to lo foi o to ma to ia mo to lo foi ta to no wa ma se na ba su mai fa fenga nga wa te pe se fa fenga ngoli to ma lo le na tia ia ngam fa na ne o ia fo isu mai fa fenga nga wo mai to ngi pili to mo to no to mo to au lo me fa pena ia wa vai o le mako partnership ia la so swan ia ta wala la ia to isu mai fa fenga o fe o ia ma to ia tata musuia la life we fai bo fa nga yo le alofa ia ai o le pa mole ia tatu na ma o to fana o to titia o to titia ia fana awala vai to pai mai ya mo se tama awa te fa ngale upusia tama o le upu fa mama ile na wa tili ai ona le anga tu pulanga time nei tala sa o pe ke sa no sa o le upu tala sa o le upu tau ona fight tamati o lo falna ele o se alo fasia tama wa mai nei masiata mai se mali no fina ngalo sa fa ko je sui fenga lo foi sui mai fenga lo foi pecha ele mana o le upu sia tama abo te fai mai le upu na ya ele I fai foi lo tama I fai a o se upu fa pena o se o tali ma tua o e lava po ele ulu la o te fa mo mai ya macho e o ia ma fai ele o ingo mi o alfa na o ai mai le fali ia o mai nei mo tia o ina le poto salala le poto ma fa fa ia mo viewers yes asiata I do believe that wa vea nei le wa pe wa viral for ile ia la utala moni asiata o tele I do things in both ways ia benefit ma ia mali o so o ultimate we deliver ia le ata ma wa in between or videos ma me fa I think that's why you can follow us ma viewers so ia wa fa mani ina wa ia na ni sitangata wa offer my foi ni so swani ia awane kolisi ia o ia in se baenga o mai to ni ngala kapi fo wa tau no mai ner Christmas ma tau sang fo ia full set ia ni si baenga o so ani mai ni si la o ma foi de si baenga na po wa ia na foi ta mo fai mai ni to ni ngo felectim se vai a felectim me va pena ia sa te fai ni felectim sa mo but it very much appreciated ia mea malaba ia ni si baenga so ani mai pili automatic wa ia pili mo ele se pili mo le si tala fo ile tamai se tsanga ele si tala di kuata was tala to su tala tamai tit e wa ya ni se o ye la o anonymous e o me termine o teni lo po e la lo Christchurch ia e sen mai ia le to se la tala e select automatic e tutongi ia la to pili mo mai titilo le tule e ma vai ia lo wale sia ki le o ke lo ngale re ma history uma ai ngo mai le to malo e ke lo le ai ngali ma vai ai ngali ma malo se me vai ngali mu felo ia na faena ia le opinion na tamatina ia mai ni so fuana fa tai fo mo lo no fa tai tele la lo to fa sia ta me se le fio ngale ya tau ia male organization na tata ya fa tai tele mo le no to be honest I was quite nervous. You know, we're in the midst of political issues and things like that. So I just wanted to stress that please, viewers, let me out of politics. My intentions are very pure, and my content is all about education, parents,
students, my community. That's all I want to say. So, all contents and all my videos are related. So, I follow Taitaya as well. I never commented because I'm afraid. I love the program, and because although it's wide an influencing program. Most of the issues that you're discussing here, and some of the issues, so thank you for the information and thank you for everything. And you know what, you're such quite suitable program. Yeah. I would say but you have the personality, you have the energy, you have everything. So I guess if you wanted to do well on social media, ia ka loa le suit ava pe ola ka agenda le oke ia ka fori na tai fai kai mi uma ia ka kai mi uma ia o lo fio ia o lo tofa ia o le makua ia maka wa ia le Samoa pe ko siringa maka ka langi o lo ko fas ia te olua ai me se foi o le maltelo to office mo le to ana tau fo ia mal tam fai man viele tu me malaba ia kata se melenga ngole tu ni tsanga tato mafuta mai ia ilinga luenga ia man viele ni tsanga le lo famelenga le ia male man mia ia ai ata mo fai tu for pitola I will need to ia wala bane ngase pe wala bane se foi se ba ai il fana ia o le man via tamati ia o lo ia tato lima ia fa man viele tu ia tato uma fa tele mo kalame lo fa tele to viewers ia pamulmole awa foi ko mengi pa mai sai ia alo lufa eu kai ka ti de leanga e de o usitangata leanga o tengo eto ko mengi leanga mai ia vai mo ma ke ki wa malo fa tai tele mo fa malo mo fa tai tele lo fionga le li polisili o le onga i tu malo o le tu tane fa tai malo fa yo le faiva fa tai ia io faiva malo ele fengo fie o le matou fo'i tapua'iga ma le matou fa'amaluia ia maualo soifua fa'afualeva lau fa'afoga le itumalolo iga umalo'o le asogafua kukua li'i mafaipule ma le komike o le a'oga e fa'asimā ou tulaga a'ao inā i le itumano e tele toe alu ese ia tatou so o taipea fa'amaluia le tua i le a'oga fa'amaluia i le itumalo fa'amaluia i ou faiva fa'afetai mo le avanoa nevaga o le afiafi tatou taumavae tatou toe so o taipea soifua mai maluia ia soifua oi piu kakau vevela mai fo i tatawon malolonga so dok singa vai wo kau vevela mai fainga eli tatawon malolonga foi mai ya fa won tato proclame ne vanga fifi O le Oz Pacific Funerals na whaavaina le tasi le afe iwa se lau i wha i Sydney, wha mawina o le lua i au nanga o le whale maliwa sa Samoa ma le Pasifika, o whaavaina i Australia. O lea ma u mia sa o loto e tama whanau lawa Samoa. Ua stilia ma le tolu sultau sanga o lana tautua wha mama a venga mo tātou tangata. Ua tele leanga waa il wha afuaina o lau au nanga, ma ua matua fo ile i loa le tautua. Mātou te mawhai lawa o na mātou malanga atu I maota malawa so se taimi e whaatala noa ina mta upu uma I ta pena I ailwhai ngā malanga, mō le ua wala au I aile atua. E ave se aile atua tu vale ma le mautonu a inga whaanoa noa, e le a whaina po le hale taimi.
E tā ua i mātua tātou tūmanga no ua malu, mā olana anawa tau ave lava lea. Dignity of traditions is our service. E tau tua i le luas fulfai tū la i le fitu a solva yaso, mātou te ngalu lua e tūsam fina ngalo mana onga o ainga, ai le o so mātou manao. Mo le fia malama atili o na sila mwhai tau malama lea i le mātou tū lau whamtalanga le website www.ospacificfunerals.com.au po le telefongi le tatongia tasi tolu se lau valu ono fitu o le national o lua fitu lua fitu wha valu tolu o le mātou telefoni fia viai o whaali mo o tolu tasi wha iwa lua ma fesili mo le tamaitai pule na omi ma sina mua mana tua nei le tautua le All Pacific Funerals Australia lo fale maliwe le moe ai tautua ina o ile alofa ma le wha avenga. Talofa lava and welcome to Anava Moana Hotel. Located in the heart of the Vaitele industrial area in Nabia, Anava Moana Hotel is a place where comfort, connection, and genuine Samoan hospitality come together. Whether you are visiting for work, spending time with family, or traveling independently, we are here to make you feel welcome and at home. Our hotel offers a wide selection of spacious and flexible rooms, thoughtfully designed to welcome both family stays and independent travelers. Our single and double rooms feature modern designed showers and bathrooms. Our family rooms are generously sized and thoughtfully set up to accommodate families of all needs, offering a relaxed and welcoming space where parents and children can rest, connect, and enjoy quality time together after a full day. Designed with both comfort and practicality in mind, these rooms are ideal for longer stays and family visits. Anava Moana Hotel also offers well-appointed conference and function rooms that are ideal for meetings, workshops, family gatherings, and special events such as birthdays or weddings. Whatever the occasion, our spaces are prepared with care to support connection, productivity, and celebration. With restaurants and food spots conveniently located nearby, you'll be surrounded by great dining options and warm hospitality throughout your entire stay. Book your stay with us today and receive a special discount when you mention Hana, Asiata, or Martin upon check-in. Visit our website www.anavamoana.com. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Taimolo wati lea ua tasi le biruti na afa leo le itula e ono. Tautua whaua le Blue Wave TV but proclaimer tautia e ni vanga le fiafi. Ina ua whatu amai aio na whaatalitala noa le pulea onga ua a aveo ka kala ilungo le social media. Ona o lana tautua ma le treatinga o lana onga. Ia e pei e manino ile mo afetala inga fo ile le tunu ule atua o le ofofota ia le matua mo ai lana tolo. Poki ngolo ko. You know, e matua o po le mai totonu. E le uto fa fonga. Makua savalia le pule onga. Ia ele se mele anga le savalia. Ina ia poto lautama polo walo. Ana ia yo le fai ungo lana saunoanga ana nei. Matua o lou ti ute malo matawhai oi. Awa o le amio. O le amio o le mea ngāra makua. Poko salalau. Ma le poto i le mawhau fai ao. Ngā lako. Anu mea loa tu.
le amio a ua polonga I mawhai haonga. I re kawalanga o le telefone nā le a tau se temi foi introduce atu ma whawhailo atu le tatu malo wa whea whurunga program. Ai o manatu ai si ui o saunoanga le whionga pule aonga. E se whur kahua ko whangol mele. Walanga o le tele a ia o ngai bai nei. E whai ole atu o o potu sala laua o o mawhau watu. Ai koe o mre amio. A o le mea lai o le mea tonu ale tauna o momua. Ia mai ai tono lo talo to fali o yo lea ia le ua mai ali tatu wa fa tatara noanga next time ole a seki aku ia Oscar lango wa umingaru le lilo misa ia Oscar le wa fa fose ia au o ke o ia misa isi wa e fa ola mai ele tatu video call e fa nga ele messenger o no lunga la versum le telin tatu fa ngaina o yo lea ava tonu le tu la ono fi failo atu ia ua maua fo ile avanoa e mafutai ia I se tasi o tamali ele ngata o ia o le teitei fono ia I le mafutanga fo I pole nuu o matai iuta a o se tu le toa fo I o le tunu ilana fo I tautua I le malo tele o Amerika ele ngata o na fafale kalesia o matafa I le community ia o se tamatou si ainga malanga mai fo ia e asia ia ainga nei mrisi o vaenga o Sofia fia ia o mo waila no tato te ia o se tangata fo I number 1 ta ilo fo number 1 na eli no ngol ta program ia petu tu sama le lango lango sua ia ale uso tu low ia ona tu taulangi le ole afia ia tato program tu te ia me se fo o le to ale ole ai ngol fast pe amalanga tu yuta va lua na mulo ulu tu lo fo I la tau tu lo mama fa velo ai le mama lu la taua sulia asia tam Samuel le to pa mama lu la taua va tu le fio fa na nam ainga telenga ya fio ia po telenga ya forsale I te fio ngato ngato o mani malanga mai Utah po America le o matu fatasi ia I lunga le proclamel te ya e fia fa felai ia fio tu lo wisi tu te tele te maluai mai tiu fa matala o ia ai maliu mai matala mai au lungo tatu proclamel ne vanga le fiafi ia pa malori la fongo la ko faile fongo por kalame o to longo fa va ku ima longo fa ku kuila ku fio la langi ia e ka ke kaliwa ile sai kasi e ko ka kalkalainga ia pa iole malai fale koi ya malai ole ko aingo kumua na faku yo au ya langa la e kaunga o sa kala el sofa vauri ko langa o poule fa ye poule ole launga kausia launga ku kase le lunga ya o pai wa le fio la ingo mavaenga kai ngange makaukia marsakele ya e kausiva kele le malu fa kaua ia malaunga ku kase le lunga ya pau yo pai yo ki fio ia ni fiafi ia fa filo e fo I lo sa se lua ma le sunga le kaua kama nga va fe nga ku mo puleungo fa ku lo pai yo fleu mo ku ngang ia kai ngange mo ko malai koli mo kimu suai so le sunga le kaua kawa ma le kaua sa ia e suai ko fauli kai ngange ka pungu ma ku le epa ia kau siva kele ro la ko lua ya fuki ma pau malu fa ngongo ma lole so fo mo ma langi mai ngi vai ngole fifi ako le mai o ka pa ku ri ka ma am fanga fo ile lofa ma langa le yo le ku ia fai le mo ka ko ia pa ia fo ia apo ka sa mo ai kai sam no kai mo ku mo se ia pa ia kai ulo nga fa ngo ia o dali ko is fam kalanga ka lo ye lu so nga ku mo puleongo kai ngange ia ko uli mo ko singo da pup ko le ku la ku fai fa ku ai nga ko sida ia ma lo so fo mo ia a dalo fa dai fa feilo ia tadinga fo e fia longol pe o le maunga o te nofo ai se la fai o le maunga he matautia ia me se fo yo le lo si fonga o de fa fai launga mai uta o le wa a fifio mai ia tamatele le atu pe a tala noi e vanga pe o tu langa fo yo lo wa malanga mai anko se
Ia, kasi fo iaku. Trump. President Trump. Ia, fatu pe lo malanga mai wo mai. Mai le ano liu le fainga malanga mai fio. O to te leo le America. Ta to o America. O le ana malanga mai le fai le ngata le fai ngore tau sanga a matanga fo le tau sanga. Le fatu atu fo ia to le ngata na sui mai Bay Area, Utah, LA, ia le fatu atu li watu ia le sunga to le fatai sua. Pe o manga ia mako ko ia o ko se fai se kala fio. Fa kai mole, fa fsiri la ko fale. Vai malai. Au ke ikaria ku se ia si vai nga le pa u la kiki ala fa kalo fa ra ko fa vai malai. Le nga o o e makai mai ngu le lan malava. Le pe fo yo nga Io. Au ke lo le o au ke lo ngai on mo kwa ke le ka mafanga o se ngu lan malava yo ke makai me fo sala bal. Ia fa felo ia kui. Ka mafanga o se mako ngu leo. A fiom papa au fo ia o te ronei. Ia pa io po aka mafale mai le kau. Pa ia lava wale. Sunga ka mai kai sunga ko loi fa anga o ku pun kau se fa sa le anga ia suai le fa lo ki langi e fioi kai ko o lo ngau soli ma mo ku ya ka masa manga ia ka si va kele lau nga sa fa mo mo ngofu ku inga fa ko lo foi pa io mo ka mafunga ka fu ia e fioi le nga fa ya songa impakangi e suai le usoli i ka fenga i le maria ko ya ku le e pa mainga ia e ka lo aku le lau nga le ka pau fangu ya ke vanga ma le malu fa leongo ia fa ko foi pa io makavai me fioi alo ka malalangi fioi kuyoki fioi le ko ngafo mal muliang kele ia e kau si va kele foi la unga funga mangwa mal malu ya san mulianga a fa yo ki o mai mo fa feloa io ai ngai sal lavalu wa suli su a fa sala fai ia mangaku pa io malai loa pa ia me suai le mapu nga fungua e sunga sua manga ia suai suali le fonga la inga sa sua ia fioi kusangi malai nga sa kusangi ia ka lolo le lau nga leng maswa fo ama malu ya sa sila fainga ai mo lau fa sili ngei vai nga fo yo le ka ku mafkang yo le foi ngo kilo mai le sa ko felo ai male sunga le ku le epa ia o se fia nga sili asiaka mari aka wa skemi mo le va ngoe e a fia fo ia lau fo ngo le ke lua fa fiom ba pa ai sui fo le vai fo vai ale foi sa mo le vangoe malanga ko i Wellington ia ese foi la ka foi va ai foi la fangu Wellington ia ole ia wa pe ole capital ia le ocupa le ia le farfongo o la nga penga sa sia foi ai ole lo mua Wellington ia ku se lo mua Wellington ai tama matua o kilani ia manino ai le matou vano nofo ia sa ku se si ku foi lele o kofinga e pale ai Wellington a ora ngafa o lu ngafa ngi o kilangi e sa ole te ole kam makuala manaya ia o lo ina lai e u ngafa ia o kilangi ai u ngafa ia e maka vai foi la ia o kilangi ai ora mata le vai ta fi ia ma to foi la ngore to ainga o ingei au kilangi o le to ainga o le lalolangi au te roa no wing e le mfaianga ia ruso se meo ngiusila ia e lewi mai feito o kilangi ia o le Kate Way ngora ai o le uru ai taimine nei le ua fa paleilo lo va folau masio tausi po seu fertua New Zealand e ala sa o mai se mako kungu so fa wala ngor man yo le tiro malanga mai sama ele eni mato proka isa ilunga nei pe yo auto Utah pe na snow le ia se vangala lo Christchurch mo fa solo fa pena so fa isa mai tau e se atunu e ono e to fia si mai e se fosse tala mo o to America ina ia fai no mai shaka mo kwa au le leila va lau fangu o te rone ia kilo si se mai ma ali a ka ngo malanga mai o fuile 2x le o ko x le o overle ia kulanga fo o me ai sami loi wedding kong ia wa pe o lo ia pe o le skekio me ai o sami pa o maso kulanga fo pe pe o kulanga la nga pe o ka sa se manga ku pe o ka fia mu ma fo ngi lo lo ku ngu le kelo kulanga o ka mafa me ai sami o lo mau lo lo ku ya ka dia ku le malanga nga fa lo e vai nga o fa kor kam makua e vai ka fa yo mai e wedding kong e nei e paula yo tu ai nga ba tu fa fonga le tu tu ai nga ulu e mafaina
tafafao le leila lo I Wellington tamai ka ua fio o popo walanga fo I le savidi o ele popo le ka ua savidi walanga o lalo ia e alu lalo a ele a fakia ke makangia ia e fa a ulo pulo e tau fio fi sau le e se lo pulo ia e fa te le e to mai lunga nei o kilani ia ma le fa to ainga o yo lea o te fia fa facility to mai le tatou no matai se mai se update community update mo tatou e mai se o se tatou o Utah se o mai le tatou maftanga ma le no matai o koe mau popo e polo me o ka pepe ia fa kai sia ka mo fa facility o lo momoli mai lo fa anga ole mo makai wale fo o pe fa lu e pe fa ko lunga malanga ku era ko fa ka ku felo fo I kulanga masangi le ku ia ole ko fa ya ku loma ia pole fionga fo I lau fa ya misa fkalainga yanga mula ulu ia fkalainga fo ia so singu por ko lofi lofi ia male fkalainga se mangu ma ia kai mingi asiaka ole wo ko pou ma wo ko fa sanga ole ngo makai Utah e ole kulanga fo ile avia fo ngia va ngo wale wo mo fo ile vala fa lolo ala sunga ni fiafi ia mangi fo ile ola wa ia ile kulanga wo ko fa kulanga ngo makai Utah ke mingi ia ma wo mai ana fo kanga mu sa fa ka nguinga ma wo ka o ko ilanga ko kulanga fo io ko finga wo makai o ingi sai mana fa afsiri le ko ka po wa ngo makai Utah malo fa tai ia po ia ni nei swinga fu ia tatou I le no matai ia o foi na ye o mo tofi ma nei tula fa pena o foi o pale fo ile dei taimi ma fufu nga ro mo mau tatou wa no matai ia fio fa mu fa sili shaka ole ko po wingo ngo makai la wo ngai ke minge Utah o lala ua mai a foi nga fa ka oko kulanga ole ngo makai I kulanga I ko finga fo ia o lala ua pleskenge le fkalainga ya fai malo makumua ale matafua ia o kama angoa mangava fo ia wa ia kuya ku fa ngofo ia ka fuam fo kanga male fio lala malai man malu ya sala mua pe au fo ngala kala pa ia kama ia o lo ia ngo ngai ki sila fio ka ku mo waingia ku ia pe kau alo sa mar kulanga fo le fa pe o sepuleng umar sui puleng pe kulanga ngala ua alo fo le pleskenge mar sui pleskenge ia o pleskenge la ngala ngo makai la wo ingi ia o sui pleskenge ile fio nga ya le ka mareta rapid o italo lua wala u fai poi ia ole failo kusi ole sunga ya lia kaua tani au mua ia ole o lango sua ia le fionga ya lilo maiava ace criterion ile kulanga failo kusi ia ole mai ngore kupe ke kupe ia la o ngalu ia le fionga ya ngale ile Doreen maiava ia ai lango sua ia le fionga ya va fusuanga le malili ia male kulanga la le kai fongo ia male vai fa fo le ia la fo mai ai ngo makai fo e fai ma se au nganga fa lu fa ka va ia pio ngai vai nganga lo ko fa kulanga mo ko po ngo makai ngai kai ia ave fo ngia va ngo ma ngai la le mo wa ka ku ke sila fa ia ngia fi ia e va ko fo ile ka lo ko fo ile pio o makai mo fo I o lo papa au fo ile value South Lake ia po ia ma ko ke bala wa ku malanga fa alo le ka o ko au ko pa ia yo ko sa mo ku fa ngai le dia ia ai lava le makai o lo ka ko wa mau ka ko ske ke Utah fia ko mai lo ka au ia ka ko ngal lu fa ka siro mo wala vale avango lo manga ingele si fongo salo le la fa ka ngi de fongo lo ngalu ala skol ka si de fia file ta leo ka un ko ke ro porque mo wa ku ale wo lo mo mai las kurkas malanga nga falor malo fa tai fa so mai fi wala nga o yo le no malanga wo ro cho le fa malanga tu le sunga le to ai ile tau tu fa tsinga e wa ile fo ya auto Utah mani si wo mo antu le tau mo fainga ma ftanga samo o ani fa fi tau li fe ngai ma le tau community e tu langa foi le tomo fai ao tu fa tasi tatou ina ia afai tasi ma mo le se mau poponga
o ani nei fa fitau le te tau maua mai nei tangata ia me pio ngaruenga isi taimi le se so taimi ma va ai I lo tu la mai wale vasa il community ma du fo matai e fingo fier ka ku fa ka singo finga ngalo ma ngo makai ma tangata sa mo ina yo mai fatasi e tu fatas ia le fa fisiria siaka e ke sila fia fo io o ka ko sa iri malo mai ku ngi o fa inkai o la ka le fa inkai o le o ku fa ka singo vai ngale le nga fo ir vai nga fo le e sa war ka nga kai ma mai longa ma sala fa siaka e pe or kala fo le ku por ka nga kai e longa ai nga malonga pe or kulanga nga fa nga kai ke le ya kulanga o ma fa nga fo ngi sa mo pe fo yo le o ma ko community ia alo ma ko ma fai lava ma ngisi fo o ka mali I ma fale o polu le ku o ngal kulanga lava le ka mo fai e ka fiu mai kulanga ka ku ngai fongo ma ku ia mi songa eksila fia ia ko ai malanga fo ka ku malu mai samo ia e pe yo le e ka pa lava I makai o le ku wa kulanga fo le fa ki ngongor ka ku ngu ile ka lu ma fale le ilang kom e pe o kulanga nga ia male so soangi fo ku pulanga lo lo va lo ka mo fai mo ko lang o lang ufol ai fai ka o lo wakar ko ngor vaenga nga ele mga o lava le sifoi e pe va ku senga nga fo le fa fai mo fi nga fai e maiar ku lang avo le e maiar ma sala for ka nga ya mai sa mo fo le ku lang fa fai ka nga o lo ingi ku lang fa ka po wingor ko e ka fai ngon mo makai uta ma nga fa lo ma lo wala le se va nga fo tasia le se fia le tawa tasi le fa fitauli e iai tangata e nau ia tu fatasi se maftanga ai ki lola ukala fio ma le atawa ole kanga kamua nga le upuia ata tamu fai lele ma po ila vale fala utele le wingola tala e pi mo muanta o ma mail to tele ma fa pia ole si va nga now te se mana vele mas fina nga loli atawa o e ia si utala te fa longo fo lele li to tele si fa masi ka ke di fia lo ila mea la ngai fai nga la unga la wori la ma me fa pena ai se ai ma fu yo no ma fu fa peni so tangata openly that all discussions e fai o kanga kai le o e lango I ai tele fa ai na te fa longo si uleo si la ngara fu la o ri la fai la ko fai nga la unga la au taringa ma lo me ye na e fai o le anga nu tali luma fale o tatu tulu longo winga la pia kangia mai e mana na o a tau nu mai lo ngo lu ka ko ngofo ya ku ifafo no yo tau tatu kiora ia wa ma ko maori ye fa ma o ngi usi le fa maori ia por me fo man na tau te fena nui lo ia ai fa to na ia le ole so lo fina ngalo ma fu ango ye va ngai e pe wole ya se me sa o mai se fai kiosis te mai so vinga lo le taua ia na va tu foi le to fa fio ole o fanga le o ke o fai kio ele o elo in wa mo ka e maria fa me yo sub committee inga ia ko fu ka moronga nga a wa ba ku ka va ko ele o fa nga a makaronga me e ka wala nga make assignments make assignments and make other people feel or part of it. They are participating. Ise me la fai. Le sau make assignments. Assignment. Ku ise me foi lenga sau participating como komiki. Pola por me wa e sau ro fa ro la sa ka ai sanga me fa pena fa ya ma ka no bo menga. Fa me ko fa pe o ke le nga me la urida nga la kwala. Lo no vinga la ile mindset mana ele tala nga ele ya to lo no vinga la wa sau ma mindset foi le I wanna join o pe ke la ngolango ma fa so nga ia fa so nga e se mai se ko finga po la se tu la fa pena o te ngalu e mane fio la so siaka e ile kala vo le ka ko ku e pe fu ya o fanga fi ele langa kusi fo le o nga vo le fa pe mai a le ai se nganga ele ai se ngangu a fa ele se ngangu po ia sila la o e fole le e pe al kala fole le fai ka e se kukuila ma ape onga e ai makai fo e pe fo onga e fekalai le kero kai mina por kala ma e makai ua fa munginga ainga onga or ka fio fingo me singa ainga mkulanga fa penga ai la le makai fole le e moe manga kungaku onga olonga faiva ai mai saka kongi o fa pot ya wa o le sunga ya li akaua o le
mali inga fa malu malu ko inga ronga po ma kwa kala a ka we pe ka faiva nga fa fa le po oi fai por kamale ia ai ese foi le langunga foi le pe a erwa ku ngi me fa ile ku ngu ai ke o mau ka o e ke de ro fa se kala sia e de fa pe foi le fa poi vanga nga foi le nga ngi va ngore fia e pe ku langa nga e ka ke kau mau mai ka i ka foi le mai le sko inga le alu fe alu i mai singa me foi le fa ponga lo e pe ola ka ika nga ai e ma fu nga ye de kulanga nga foi le ngo kulanga le a fa ya ke de mal malama foi le mai le fia o le nga malang e ke komu nga foi le mai le fia i makai fa ngai mar fa o te fisilia tu lava fio ai fa malu foi pe fisilia tu lava nga le ono le te malanga mai uta o lo sunga foi o le to o le tala le lei tu langa fo le kalisi skrisel o pesa ngatai fo i mai sa o watu nei melepone i le matou maliu o se maliu fo i e fito tonu le pai o le kalisia se matou tina fo i o le tangata maliu fo i faisa o lo fo i le tangata uru mal sa tu langa pena ai ila umai kau fo i akia uia walanga ele stranger tonu le tala le lei o fo i ai ngai sa tu pai te am tu langa umala fo i isi o tu songolo epikopo o ke fesilia ya la fa ma fa fesilia wo mana tu fo i fa ngai nai to minu to program ai so fesilia tu fo walanga o lete malanga mai America i Utah o inga kongu le fa lau mua i ai le tala lelei mali o le ale fa ngongi o le anga nu fa sa moa in terms o ya o tola ia walanga ia ka ke tulo fo i le filifili o le vau sa ma fa fo mo mele tu ai wo tau ne fu ai malata gen o isi tatela tu isi me okay o isi me le okay o isi me tapu o isi me am fine tau vale me o tau ia Utah wa rai pinga ku ke la kala ka i o tonu le la talata anga i le center le kalesi a o yaisi na tapu fo i lele mani vaenga fa pena o me ma fai ona practice wa me te tau ona le afia fa kai mo fa serious yaka ole ma ngia keler kulanga le fa serious awa pe or kulanga nga le o lo kupunge i le kele wa lo ka sa mo fo i le skeko Utah me o lo wa mo wai o le kulanga lava na le pe o lo e kau e ngongo kia la wa o kai mang ka va e pe or kala fo i pe a o lo kulanga le ka ko ngu mana ngai fangu ia wa o le kele o wa lo ka sa mo fo i kulanga e pikopo e ka fiofi ar kulanga le fo le or kele o kai mi wala yalangi fa lo longa man kulanga fa penga ko fa kingoinga i kongo o cultural hall fo i an mamo ale kale she su krisol o pa yo senga tai ai ole kulanga wo fa kingo le kele o ainga fo i pe fa mo nga kele o fa poiponga ma kulanga o malium kulanga fa penga e pe ole wa ave ko i hall fo le e fa ngo fiela nga fa kingo kulanga le ngu ka ko e o ngisi fo nga ainga wa fa ngale ava ngo fo le ya fia ko i fa ngalo ku fo ia ala we kopo ma kulanga fo i o kai ole waloka i mauka ainga malawa pe ole ava ngona le fa ngai ainga e fa kingo lo le ngu ka i suar sunga le kopo kulanga fa penga ia e pe kulanga ngai fa ka fo le e fo la ia ngisi fo i ole o fa ngaluenga ko fia le ku ngisi fo i o piso fo i o lo ka kala lava la ko wir kulanga fa kingo inga le ngu ai fo la ngisi o ngisi o kai fo po ngisi o po ngisi wa lo samo ia wo makua fo le wo makua ka fi mau war kulanga fo fa kingo ngole or ka ko ngu malanga fongu ia se so kai mila fo kursunga ya dia ka lo ngala le sau noanga pe ia tangia mai e ta otola vai fa to fala inga tata okay mana ya tele mana ya wai o se discussions ele fa pe fo tuli au puina le ai mana ya no fo mani no fo le to ele ai ma se ngo fa sa le kalesia ai e fo la le pikopo ia e ko vai lava le sa ko le pikopo ia e fa langa ia fo nga kusa mal me ola sila ia ai ia manko e stand by a loko so songi ai nga uma nice so on me la mga me loko ele so songi loko ai o fa me ele so e ka ia ola onga loko mo vai le ai nga vai me ia am fa fai
ai loa la e ile fa ke hunga wala nga fia mo allo ko so ya fa pela e me penga le kula fonga la e le kula fonga al policy le la ko ya e ku mai la va fa kalia ai nga mare ko so a fa ngola la ka fi si ko polo ngo ngo o si dali ko ola na foi na ola nga ya nga fa to fala inga na ile mana ya ma lewa la fa fo lewa pa ula ka ngo fo le sunga ya li a ka wa o kulanga fa nga le sa ko fa ka kali fo se mangoli a ka wa ke de ro le a ka po ye se ku si ka uri marka ka le sia o ye se wa lo lu so fu ka le ya wa ye ri mai ma ai o ke lo lo sunga wa lo ke de ro pe se ku si ka uri marka ka le sia o sa u se kulanga fa pe me fa sa nga fa ka mu fa ki ngor kulanga ka ko ke fa lo le kop ele ko be kus ko mi ke fa lo le kop no inga la le me ai sa no ia le discretion se mai la vai le ole ia mana ia le fina o enana mana ia le tala doa e ia fo isi e kalesia o fai fala ve la ve pe so kanga ia ni ainga mani ngafa mani polo e makua kapu ala fa sama e kalesia e matua e o se fa ki ngonga o se mekas e ele fai poiponga sa o wa ele le ta o se tasi fo yo ainga tau paulo mangafa sa o wa ngo fa ke ia fo ila o le fai ngale kalesia le e o ile o atu le ainga MC ele ma fai nga MC nga pe ele a wa ile e se va hengo le kalesia oni ala tala ke lo ia ala le ta wa tu ai fitalia tanga te fa fo ba fam sino mai po la tu tau familiarize le kalesia le o ke ia u le atu e saule tala e le mafaina o ai mana tua i ro tele tunu o fai poi ponga ia o me ia va ai nga lua ai sa unga le MC e le MC le ai ngor kama le MC le ai ngor kengi ia na to MC le po se fai fia ua pato no fo mana le winga lana e nga fo yo o tatu fa sone po feta o toi mai nga tau tu la fono fa mamaluina le kalesia a feta o toile me ta o le discretion la le winga o tala fa to fa la inga manino a se taita a fe fo ka o ko ile me ka o ala fua fa ka o ko e ka fa va wa se kalesia mala ko fa kula ngala na la ino fa fisiliatu ale la pita o to mayanga i tu langa le fa to fa la inga la vai au mai ko pom tu fa pena fioma usually la ia le simple policy le loko a finga o le uma le mal fa le nganga ia nga kula la ngua fa ngare policy loko pa finga wai e ka kau nga o fa kasi la uma le mal fa le nganga ai a finga loa fai lot fa le fai lo le loko ai ku le ngu pa finga o ka tia male mal policy loko mangi ke le finga lo le ya ka wo le sa mo i vai pio sa o nga foi nga sa mo me o le kele foi o kai kai sa u ma fu kai fo le kulanga le nga me le a ka wo fo le a fa pe e mai fa ko fa la inga fo le sunga le kopo a fa pe si la fia a inga fai ai per kulanga nga lo a popo i mai fo le ka le sia o kulanga fo le inga ma fai o nga wangi i fa ka ngu ur kulanga le ka ko ngu mai mun muriange o fa le ko ai ngam kulanga fa penga pela o kulanga le nga mai ele a ko ai si va nga le nga ka fa FFC le ko i sak la ko fa po ya wala nga la ko ko upu fo i ele ya o ke lo ngi o ko nga mala nga fo le la ko ko ia so finga nga lo la kulanga le fo le lo ngi ke le fo i fa ka singa ho ia ma o se kulanga le o le uma fo le ska uma fkanga ia ko ngu fala ia ka pe ngu fo le e di sing fa kai fo le mo ya ku ai nga lu ole aso ai fo dos finga no dia ka fa so ni fi ma tua le yo ni ma fo fa ia wala nga tolo e sa le ya la o e le te o tatu au no ina na mea o le umo se fa moe i kiki pekele fai ngofie pe fai ngaka ona tu la ingu a lana ia se fa alorongia ma se vala audia e o atu wai i se tu langa fai se talinga sua pe fai u se talinga sua ta ula vaia
o nga fa vai ai e tau le ai nga matulanga umana e ai ya tulo fa tai manga ai fa kai ikiki pe kele pe o ilo te fuati ai le vanga le e ye upu foi ala tunu a fioma mali atawa ia fua fo ile ka ile ke wai ma fua fo na tulanga ina alofia le kele o me fa pengei o le ke ai fa korkoro a orka ola se ka fo i mo ko ngafa pe a winga la le winga lo fo mtalanga ia o sita mai inu ngati ia ai uma enga o fa ka ule o karinga konga e winga tonu na le te tau vatua a wa pe o i tonu le tau musu wai ia kanga karoma ngofo ma la ko fa fonga ai e fuala a o le tali overall soli a umang kausa sami ku lunga se fa kai simple e di folo mole inga fa lo longa tatu ma ingu be tau te ai lo i vanga fa si vanga nga di o te le lo ye po le inga ma fo ai le fa lo inga fo o le tau to puaya tatu ma tai e fa me ia ai o visili a le se makai ia pere se kula fali kula se ali o le makai e di ka mo fo i va pe uma nga pe langa ele o se anga fa pe o se kula le ai se me fa pe na o le matai pe a fai o saula lo tulanga o le leo skula fa le o fa ya matai a uma ya wona fa ma se makai le se kula fa le se li male ma fa nga ku o sa mo a upu fa ye e ke kula ya o irunga fa malulu le pa ia mare malu na tau no tia lo te manta va e mata o ngata se tulai ona e whainga tae leo au se makai. Tu wale hawa noa e pangale. O leo umai tau watu leo tu lai leo whainga lue ngā la whai kakaru whai. E ona mana tu leo te whaanoi no yatu. Mai, o upua. A le leinga e papaya upu. E mangingo fōt makore vai. Ai o te whaanoi no yatu i lau fionga po lau tō whae whonga o le aso. La ngai le mawhai ona mātou folo mole ina le whaanoano. A mawhai ona whaatana mai. Ngā se mi ngukia si kau whai uksa mako wha. Kai wa umala la hunga. Ya fa ya nga fo lo ku la yu ki fa ma ike o ko yo so ai ya e longi mongi o ko yo so fi ai se lo ko se makai o ngofo mai la fo atu mai tu lai mai moris ka ko fa kai la nga ele pala si fu ka ma fama ava ki ro la kala e uma enga wa so la mar mang malo le o le fiafi pe ke la unga la pe ke le la unga a o ele ka le anga e ku ma malu le faingo upu ma le oh e ki roe uma enga ku an makai ro lo la isa on makai ko mai ya ando e ya lo ne a la foto le atu kai nga kala fe na le ya nga me uma la e ke au ya on veo masani ka ko sa mo yes eu foi kai mi o kala kiki me ma ya mo ma fai kai ole le ai ye ka ku se makai po le Rio le perkulangan nga sia ka fo le nga le mo la vango ka fa so i vai nga ia e perkulangan nga wa ka mo fo ia ia ngi si fo yo o wa lo ka sa mo fo ia ma ko mo fo ia wa ka yer kulangan nga fo le pe wa ka a maier kulangan le pe nga le uma fo le ia wa lo ka sa mo e per kala ro ka ma fo le fa ka mga ais for sa fa so fa ka lai nga ke ia e perkulangan nga le nga aba ko ka fa so ai ma ka ku ele fa si unga fa si fo wa tau ia o lo walea talitonunga fioma sungali atawa ia la faile ma to maliu me pone ma fa te tainga tatou si foile le nefia ia ono la tole tala le fa fingo fi a mai fa to fa la inga o fina ngalo sio matutina matua alo ia umai matou a o alu ia talinga si ifo ima ilantou na auto va atu e ia fa fia ngai to lua ele ole e kalesia spiritual opoyosa ngatai a o teltonunga pentecoso sa si fa lo atu pena failo tu atu o sauni ro la manto ai nga mo fa lo longa le so muli ia o talo sanga ina lo ali to fama le fa utanga so manto ai nga wa wala fo mal fa mo ye te faia ina o fa ta to mai le awivi e ke kusioma ona e pe o le lolo la vai tu la ngol tala le le ona o fa la valole ma fa ya tu la o tu la fa pe na fai
e le mawhai ona tātou a palaina la ni vaenga whaapea o le tātou taritonunga whaatara lei. Anga isi ka ngakai e tulo. E le o ese fo ila tau ia langa o langa si i konga mai ma si i alo ia mai. Mana dua mai. Au mai ala le tātou e le whaapea o mai mangisi i konga wa awhawhinga lotu ele. Ia whaavitai na lango whaatasir whina ngalo si o matu ainga. Whai ai lo mwhalolonga na so o whinga lan sa o whai ai. E ui ai no tawai no talangona i lota loto. Mai maue lo loko e langa o kei loa o ngā tala lei matu atu. O le mafuanga na whaatua whala i nei mea. Ona o le tele o ai ngā wasafa. I tūlanga fo i e o loans ma mea o malawa. Ina ua sulu ai ngai whangau e kau whai mea ia. Ina ia mapuengi aangi kala a aveo se maliu po se whai poiponga. Pe ina fuafua mai me whapene. A o tua antu o le whaatua whala inga manino. O lo ta auto mai ai. A ma whai nga whai. Whai o langa o whekua i eiwale vale alo whanga. E i le siki ngā male sika maa e maliu. Pai lake e akari. Ea, o a umanga ruenga CEO mai whea ma whea. A langi ka mau ainga. E le ma whai ai lana o mai whai pei whaka mai ki ma whai whaate neti ma tamaita miti laiti. Ia ma liu po aso te tele e whito i tonu i e pele. Pele nga. Mana tua. E le o le fia tele. A ora ngā whatia. A ngā whakia. I loo kari korunga lea. Elise kua oi e ke kawhia i fua me tauna whai. Pe a ngā whatia e le oi ma le polonga. Ai a i loa le lei e le ma whaia. O le a kau oa i e whaingi loan. O le a kau whaamisi ei pei mengi o whale ma mea uma. Mai se tātou i e tunu i whafo. Aua. Ku. Ai asala ile awala ye au mai o nga faatala le lenga manisio fa kerisiano o e lawa le fiso e lawa le tolo ole apo pongo mene fio ia mawar fa mama avenga mo ai yo ia jaula ia ole ano donuana ole tatu fio nei vai nga fa pena tu langa foi ola foi la na o nga fai le lupe foi va ese le nga sa mo lo fa tutia e o ma me ka on ka ku fia a ole mea pito sili o ne tāua, e le ole fale a ole ano fale, o lau whaako whala inga. Ia ase i whakoa le vaenga lea le e taua. O le whaako whala inga fo i nei vai kai mima fio. E le fia manga e kakala i e konga. Ai fia manga e pukar ke kusi. O le fesiri la i le maa fau. O fea kongu la lea mo e polonga. Ma o le fesiri a lea o te fesiri ia. O fea tonu a la le mele e porongai. Awa a kau ia konga ia ka kou pei o lewa mafurifuri maunga. Pe a fai atu e fai ia konga. Ore ia konga e rea ruise kou pe a fai o ngai ke wau ia konga. Ai fai atu e fai mai wala vangi ke ukusi. Ai le koe mawhai tupi one se le mawhai ngai koe e vese se lau ka lai se ke ukusi. E le mawhai na e vese se lau ka lai se ke ukusi. E o fo i ngei keimi pei a le lima se laule la iki kior ke ukusi. Au te le wingala le na ya la ina fesili lo ma fofau. O le mea ea o ka ko faia i le wha mama avenga po le mea o le fai i le vainga. Awa o nei o na po e wha tulofa mai ia wha more langa i le ingi konga o ka ko wha. A ora konga ke e mawhainga mamulu wha more konga. E ke kokoma a whai tulo a fe se furu ka ke kokoma ese soro mai ka kia ie ke kele se fu a tala le ie tele tasi ai lua se lau ka la le ko kongor ke ukusi ole ma ngai or nga a ole ma ye le ai ale ka la ngai se konga ai fa mai wala va ke ukusi e ke mai aver ke ukusi ele pe ole lau pepa mama wasu elo ale afekala awa are se afekala ele a e kangola e fika e ngale afekala nga mare i konga nga eru fa ngoi mai mamtula nga makokoma mai e sili ma maur fa mama avenga or ka yor suwa i konga kasir pisu pokoru paunga ngei apa masi lele ngale koru kala ma me vai tamu mai a tanto ore mele o tupune ia fa ku pengela langa le o ka ngo ko me fa ko mangenga ma ko fa ia o lau whakamari ringai. Lua se lau kala. Whakamari. O a mea la vere whakamari.
nga ole ngi wa ra pa ingu mare pe pakeke mare menga le nga pauanga mare me e alwa se lau nga me ele e se lau nga le kors fur ka la me fa nga fa menga fa kau me pa ingu lima ka la su yai mare ngai u fi lau fur kor ka la pe o sorry fiku ka la le anta wo o le fa ki ngonga ako o le aka le ma me uma ngai le avaku a o le mamalu yor ka inga nga le kors fu ka la ai ave se ai kango fa ke kusi fa kamari ku fa kasi umai lua se lau kala la se polonga o le amo musa se lau kala kolu se lau kala le waru ai ona o le tau te fa ia te o le polo kiki o fa ngor swinga le polo kiki le ala na le no fa ia e uma e la le ave ngo fa ku pe uma kiro sirafia ua silia kula nga makiki vai ainga i le sua kasi le fa ke kusi umba malanga alu fa kamali i lua selau amo sa selau sua kari sua selau le ori se pusa piso ore ko fa ke kusi le fa o le ko fa ke kusi lima selau ia mar pase se afe kala todo aqua lua afe lima ia nga wonos ma ngai ke le vai nga le wo ia le fa so seka e ke u pelo loko le se kasi foi o nga se kasi o kamali isa wa o ngai foi e mai le kala ko inga le ya songa mua sa kasi ali e ko ngai sa vali mar ko inga fole a velang so ngi kulang o mali wa ele i kausa i dia e per kulang le wo ngi vai ke mi pe nga e kala wa sa ili afe pes fulu afe ka ko vai kulang o paulo kuma ai e sa o le fa ko fala inga le ko mai ya o i maluma kai kausi ainga pe o ke alu male se fulu afer ke o kusi ari se konga o ke alu ma us fa la vela vo le pe nga fkala e se ala ka fa longo vo le ko i ko se makai vo le kausi ainga ma ai pe kasi ar konga se konga ke de ka ke alu ka i ka mas la ka la le konga ke o kusi e ka ke fa longo ai se ma nga yo la ka ola ka ru ai pe a ko ki ngor ka mo va kausi di vo le pe ola u ko e ma nge ke le va nga le fa so ia io le winga na la tatala o ke ngo fa mo ata swinga ma meli fa mai fa te tusi ia oni si foi tangata fa mai fa mo lo ke de karianga ngi si pala maro e kari ki usi mana ia vanga le te urunga ile pe ngare se lau ka lar ke kusi a ka kala ko fa ma ia o fa oka o le nga urunga ai pe se furu afe le ke kusi ai le se io le al malo ka kala manga kulanga fa penga ili e ke haru ai uma ai ke le li ai looking e bon me ke fa ka yo o le fa nga ngor se furu afe ya fio e si vai nga ta ko ngai le sa unanga le nga le fio le fio Oscar fa le ai ya manga ko le wa fa si fofo ile ka ku fa so nge fiafi e fo nge ya lao le mon moli ko foi le nga fa ke le foi lau sunga le fonga to kalama e pola ko fa foi de vai malai e piang u fa ya ku ile ka kala inga u pa ia pe aka kala ngo ka ngu sa pa ke ula pua malaya onga de me ti oi ko vui mang su ai nga samuel oyo ai nga mo ko finga ale ku ia vingi mo fale pau a fioia lo le maiava ya ko ma seven fa nga ka mo nga ia asoko e lau pa ala e ile suai la nga valo mua ma so fa ke ia ka foi ka sungu e fioia le ba ki ya ko pa ia makua le ku i malai i fale koi me fioi a siaka malai sa siaka ia ole fo ia ka ngoi le fangur malo nga fangu ia o le vai malai fa ya ke o ku mo ya fa me ya ka ka ngo fo i ko finga mari ko ka lo papa ya fa ke le ya ke o ngia mangoa mangi la mo dia kule nga fa ka ke le ku sa male mala u fa lo fo yu mo ngai sia mangoa ka ku ki fa so ngi fiafi ia fa ka fo i le sunga le akawa le wa ka ku fi ngi fiafi ia ole ka kalo lava ia sanga fa o sofia pe ia mo nga ruanga ma sa fengi u maua ia lau fa kanga siaka wala ko ko upu olo e fenga yai yau tironi ia ku maki e lau nga uange ma sofa ponga ole lo fue ma ia awa fo inge ngausia le ki pongiu maua lau nga wala ka usingo ainga mali ma fenga yai ma samoa yau tironi ia ngo lo fangia fo ia le ko le
sunga le a kau ka walo lua baba lua kai la ia maua sanga finga ngalo ma ia fa fulu ma langi langa ko fa ia wale fenga yai mali so songi la ko fa vai malai lu por kala ma fa kai kele mo ngi a vango maua ka ko fa so ngi fifi ale nganga fa lor ma lo fa tai ya le tawa sa fa mnuia ile to o mai uta ya lo so fo iwa ta to fe lo ai no fa umari sa utala pupu malo ho ngi fe fo fa nga fa kasima e a wai fo ka ko fa so ya mo ia ro ko fo ya lo mo re karesia mai fo lo fa mun mai a me so ko ngu ya mo lo lao fa mu ia ko ai nga mo re fo ko ia fa pe fo ia mo fo alo ya fa te tere lava Ioe o le tua patatua a toa o le tatou whaasua. Ka ua. Ia whataua mo oe o le bottom line a tō nei mea. O a mea ua ngawhatia ma fua i le tua i ulima. O si eire kaulanga i le vaengana. Ioe. A mawhai le lei a le mawhai. Aua le meme. Aua le meme. Aua. E pāere pā keki mo kurupa. Aua le meme. Iesi a kako wamio. E au ngā fo i mo tātou madai le tai matali i tonu a inga. Ia le le kako e fua fo ia le whaisa o ngā makai le mamafa o whalawe lawe. A sau a fo i le e mangu a miki, ia kako a inga kako ka ise rau kala. Wa. Ia a sau e tau whiololo kako a inga ka ise rau le masfon. Ia a sau fo i o mea maurulunga mea fito i tonu. Ia ai le fa pe ala songa apa ia inga ia kaui ave fa ivalu masinga malela ia ai loa ele ai uma e waka pe fa manga so wow ia o le matai nai tausi ai inga le lei o le fa manuia ia funga pe ala launga wow fa ivalu fi au fio ia mar fa ma mai ia o lo e ave le to o le tatu no fo fe ala la ia sa si ta e tu malele ai ma tu mati e ai le to fa le na e fa sau i malai te tala awa Samoa o le mitanga o le loto le anga i kele sak pa ikea la i ola ukarango fa loko i fali e kele sak pa ikea ai le ma fa yona la tu nga lulu e ma fa fa volo e fa ya ai le ostana le anga la utana le anga le loto le ai o e tautua le community ma sa pe forma ko fa vale fa ingai a li tia fanua ma fio mal fainga malopo ai lava mau tio te wasu sei pu vai io e fa ai lo I welcome them langa o leta to te ia tunu ui fafu ia po ta to te vau ese ia ai le ma fai lava ona suia o ta to Samoa o matai to si ai langa e fa mangui ai fai vai Samoa nga mai do fa mangi anga kai mi ngofo fa mai o la ia fa lele a ko ki a fa lele a ko fu io ia lele maria ko ki a manga ko mai le ngu umari kumalo so o lala e mai le fa mangia ngai ka ke fa le fulu ele o mi se fa mangia ngai o la fia i ma o ai o le mea ta ua ia te au fio watule o le fai mamalu o fai va malu ai le tu malo fa tai lo tutua o ia o siata le o il tatua Utah ia wala veina fo to o fritoi tau si va tele wala ingo Samuel tu low ia to e tua ia le lau nga fui fatu awa o tua ia fa sale leanga ma tua le tu o watu langi mana mulo ulu ia male le fo itu o le tatu no fo pule ia fa munu le tua pa to e te lu to no fanga fa lau pe au mangarunga le ia to ai to no fo alo ma ai ngolo fa muri mai mo le to lo fanga le tatu no matai kai le ia tau tani ia o le to faya sale o mo por tu fa no na ua ma ua te pristine ia e ba se for leota ia lo fatele atu ia ma to uma tu loma ma to tele o tato uma lo filofi le tato sa fainga ia fa manuia le tua fa lo fatu fo i se uso ia mta linga pasi ia ma la to fo ila ingor fast ia ma tato supporters fa te tele ia ma fa manuia le tua te mo le fiafi o fa sisilanga fai uia tatou malololo le ava tulunga nei tatou fa sisilanga fai uia mo le tatou to sala fundraising le so dai ao to e fa mana do tu Quincelani o ni ngalo ya oi
tātou wewa uma i le fundraising le lea so tau. Afa se furu tai au. Mau whaile tātou tau sala fundraising. St. Paul Catholic Hall, Woodridge, Logan. Ia i Queenselani. Preparations mo le tātou malanga i Samoa i le sisi ngā fua tūto atasi i a Yoni. Live band with share plate and lunch. For more information, whaaso taili te whono pipinga mahalia te puala. Numero, tuina tuilunga. O le si tātou whaasisilanga lea mai si tātou a inga Fast Bay Area. Ia, o le tātou pepa le nā wa umo na tu inantu e malama le leia ia i o tau Bay Area. Ia, nā ua tālo saka mai le tātou te whono le whionga lau pepetele. Ia, mai se foi. Sui te whono, mangalongo. Ia, ma le tua fine. Ia toloa ma utou uma. Ia, le tātou komiti. Ia ua tau nei ona toe au ina mai tātou pepa le nāna tu inatu tau te sila fia. Gathering all donations paper for our fast mata fale. Ia i le aso e diu le aso fitu mati. Ia le ua vatu le longo buili i mo le nei taimi. Ia wha mo le mole utangia mai. Ia o le tātou wha mo i moe whaia le aso fitu. Address watu inatu ilunga. Comfort Inn and Suite. Tasi rua tasi i Grand Avenue South San Francisco. Ia, la i mailo mitia for tātou fast supporters. Ia, mo le tātou mata fale inisi. Vesili wha mo le mole wha so tai ta maitai a to loa ta maseu. O i ore teu o loa po le teu tupe. Ia, po o lai tunu muas. Ia, whaafitai. Tātou whaasisilanga le nā. Ia, ma le whaasisilanga whai uto e mai le whaasisilanga mō pua wha mo le mole lava. Ia, o le tātou whaasisilanga lea mō pa ia ma le mamalu o le fioanga po tama whanau a pua au ki lani ma pua i kalastete. Ma nino mai lava le vaenga lea mō tau pua i au ki lani nei. E fia whaia se tau whailo inga i le aso to ana i nei tolu su ma le tasi o Januari i le Art Hall Center tau langa whaatau i o Tara. I le tu lai tasi i le awaulia te ao anga i le lima i le fiafi. Ma le tua mai le tātou restala ma le plate ma mo le whaasiringa ma losi o le aso. Ia e mo le mawhitanga Karastete po Christchurch o le aso to ana i tolu tasi o Januari. I le tāru se futu ma le lua no ingoa o tai au fo i le wha moe moenga lea. O le tua tusi lua varu lima Cashel o Cashel Street monisi whamitalanga. Whaafso ta ililo mai ava ailo ilo so ale lua. Telefoni na utu na tuilunga. Ia o tātou whaasisilanga le nā. Ia wa mawhai o na manatuina le ni vanga o le fiafiri tātou programe natu. Ia wha e uta le tātou whaiva. A ngare leile tua le aloa tura weekend mo tio whaatasi lava mawhio. Ia ai tātou whailo i le asong fua. I le alofa whaasoa le tātou msaisi le langi sa ilis tātou wanoa. Ia waifi karangon palimia. Peu ton sa ilis tātou wanoa palimia vas fo. Ia sa ilis tātou wanoa vas fo. Ia me se fo le tuli mata ngaule mata upu i Samoa. Me se tātou atuno. O le fasili o te whai uatuan. Ua hawa aise se o koi fo ia kui Samoa le ngari fo i le whan mako case. Le anga o le sa whaile ruling e taunto e fo ia tui Samoa le asolusu marwha Januari. Sa ia ma likia. O le ala ua stores full no winga wono aso. Taluan ave i ele polo inga le sa ave matatala e papali e Rosella. Kaurunga kore kako proklami. E si tatu toi o le vasfo. Ai po feo le atua i ele nei leu sta. Ia ai po feo foi aku ai le whaapelenga o le whamsi. Ia ma mea umanga koe sui ai foi le whamsi. Ngua ule vanka oko ngis cases whapena. Sa le taunau. Tatu filo le vasfo. Ia lo fatele atu. A sia tali ataua. Ia me se fo le feo ngā turai whaana. Ia po o forsale i te fio. O mani, matu fatu le vanga le fiafi soi fuama i manuia.